Debia yebeka kyerɛw sɛ when preparation meets opportunity, success is bound to happen. And into wo brenya nso ya koso ase wo siesie wo ho wo brenya nso ye, and you see some people are enjoying their breakthrough. You have to join the company of people wishing them well. Not say ensem ba bo. Say wasa wo ma mu choboyi ama mu choboyi. It will definitely be your turn. And into now yenti asemo ye nyankopon ne ka kire ye ne. In the book of Habakkuk, chapter 2, the verse 3. But my main fa M3 verse 1 no ni emfambra. My main fa free 2 the mum. Or say, and the Lord answered me. And he said, what is it? And the Lord answered me. Now it means na asembi se because so in the verse 1 no. And the Lord answered me and said, Awurade bua me na oka say, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Making kind the book of Habakkuk chapter 2, the verse 2 to 3. We a King James version. And intina say it in the muno. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Verse 3. For the vision is yet for an appointed time. For the vision is yet for an appointed time. But at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Hallelujah. Or say that for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. We are ready anymore. Osina ready Yankopon bua ye ka kire ne say. Aware ne de ye den ya obeware awo no obewo. Na mom sabre ne de mame bre na minsiesie yafunu no mu. Mame bre na minhye dan siesie abofra wo ba asase so a true sa abofra no e de animonyam e de bre abusua no. Mame bre na minsiesie bibi papa bi. Or say write the vision down. O de ne se troto ho. Nenya ho abotre. O de ne se nya ho abotre fama adwuma me awurade me ye. Sometimes ye too impatient. Ye ntimi ntwen awurade. But the yenim ne say awurade mpepere ne ho. Awurade ne nipa nko competition because we school no. We school for about 6-7 years. Onam fofo ware ebinim tu kwan ebinim kɔ ha ebinim kɔ benkum ebinim kɔ nifa ɛne nti sɛ wohuru ne saa na bibi ya yaw anopa mi nyankopɔ sɛ menka nkyerɛ sɛ nyabotre na sɛne tie bia no ebeduru so abotre a wunya no nso no na kyɛ sɛ wo yɛ adwuma bi because okay kan Bible sɛ ɔka kyɛ ne sɛ na ɔntwerɛ na nisuade hunu na da ye so no ne opeso ye no ontwro nto nkrata so se ne ebe ya ebere ne so no obi ya besom se oboa no a obehunu the direction in which you want to go. Into waka kire ne se anisuade hunu no awanya no ne awopesa wo ye ma wo ho no anopai I don't know me you will be the best person to know the kind of vision you have, the kind of dream you have. But God is instructing you this morning to write those visions down. Writing it down simply means keep it in mind. Say a dreamer, you have to do it. Into your family, what family are you saying? And it's a obey consistent with prayer.
o dia obey no se obekoso abom pai se Awurade de mpese me yenie Awurade de mpese me yenie na fe wo ye ho adwuma. You don't just sit aloof expecting God say obeto mana no waja ato wo de ne se adwuma wo ho no obecha ase se oye wo de ne se adwuma na wa hya ase nkakra no wo de ne se ade na wa hya ase nkakra no mo abamu mu koso anya gidie yes ebeche etode bia wo kodwemu a ye ntohwe eni nti eya na wo ye anya adwen sa kira se adwuma no kura mi nyai da bi enyai Awurade se men kan kira wo se koso aneye na senie tie bia o se because surely senie tie bia wo ebeduru so Awurade nka ho na adom no so mfama Onyankopon ya adom ochina this very message and this very quotation ye beto aso na asen akenkan na yasere Awurade say oma yen na semu ntiase na yintumi mfa emmobra na yenya so nhira Awurade nka yen ho na adom no so ma yen oma yen ntiase say chenya beche but enka ho enipa beka nsem but enye no na Awurade ka chenya beche but enka ho na adom no so mfama yen huma bronko so anya kese mfama yen ewo Jesus Christ ni din mu amen tiase se wo afamu de ne se emo abamu koso atena no yunu ase na wo afamu de live a righteous life and pray for God to help you to live that life and trust the process or ye Nyankopon ba Nyankopon no nkrunkru Nyankopon a eyire so chire so ewo abrabo yi mu se den ongu wo animu ase Kristo asumdwe nka wo ho na nadom no so mfa ma wo ye the sports to aso ofre me Obuoba Ofori Amanfo omu wi a ye besan aba na ye de aka nyina e de abeto ato aso e de ama wo hyere nso fuma me se eye Maakye ani dwumadi a oguso a wo etie no opani yankomra Abozeke Sports Jagum. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! I don't hear the sports on it 12 so omu wi a na asan aba beto aso mpanifo mama chen. Ojo there. Nyame kusukuta nkanka. Sa. Obreni wom. Aye. But hebe. We are come on. Oh, obreni den. I say walk up me say dem. Sa det here. Na mka se bia efia ide. Da bi eduru bia do apɛ ba bi de ho akɔhye. Ti efia nye de ho. Efia na. Bi de me fie de se de tia na tie o. Me fie tane ti friti no a. Sa na tie. Okay. Za kira bia mbe. Da bi. Za kira ya abamu an se sei ebebo be se one na mada. Bebo be awia one no. Sometimes cry by 12 cry no na mada. Un sorry sa na de aje. Me sorry sa. Obi na shewa na say one. I don't know but I don't knew a year aba no. So obi betumi ahye say mpie. Obi be hye me ya meti he say ma me mpie. Sa. Na me obi timi hye me sa ma na ye. Edu a. Obi a master. Debi master bi ani baby a. Master ni vi. Me badwum dia master ni odi ayenka ni ya puzo mo no mo akaka ho. Na fiezo master no. Fiezo de me ana me master. Okay, mo komra. Yammo bibia chen yammo bibia kwa babiu emfa no mbra henkan 93.3 so good day mun semaso mrante menu atnasia den nsem no eba medin ya de Joshua kwabene jenim wo beti Yosef agire nkan wo bren pompoku ware eta akire Raymond Ashete Rat ene Bernard Mauli yenyina ene yakan tia bom se na bakon no dwumade no eba besom ene anope dikan no yemfa sida ema Jubilee Hospital me pacho danda nyina na me bodon me ka kire o sense ohododo oyare na opa baby agi ayare saye opa baby agi ayare hwe ye dia eno ane Jubilee Hospital nti se wakoma ena eye oya anase ni no oba na onso pese oda eye edamu na yehwewa ni nyina no oba ebetimi aboa afi lab na pese oye obese o check obra type anase ni no blood group a one ebusuane nyina mo join a mo mbra na fi emfa laboratory kese no emfa emboa afi pharmacy enso elho edura opa tobia no benya bi ato antenatal care ani postnatal care enso elho de ma o ma wo wie na afi ma o ma fafuru ro ni chiemu so a theater hodum tene no surgery na pese oye operation na pese oye a enso oba ebetimi aboa o sa ekwan ne so wa fafuru pese midwives ejina so dandan wa ema ndro ehwe komenta maboso no beso na so wa afa ho afa obadia
BPM or Jubilee Hospital na yemboa wo sa kwan ne so yare bi achew na usuro sebedu nkomoda che nipa bibi atete usuro sebedu nkomoda che wadamfo ebiene okay echina ne da dwaso bre na afo ne cancel unit for no emedi nkomo na enie no direction say the man no yemfa ema afa bia wo no wani na eha wadwen ade wachira uhu ade benwa uhu misrew ahwa na eja problem kese pa untimi ensoa intibra na fe yenhwew na fe sayarwa no yentu asentem paso emfa maw ehwere no pa bia no ncheche okoso edema diabetes any hypertension for no induane amundi indru monom na fe insu amonom etimi aboa na fe yarwa no so no etimi etu aira no ye be cheche mo na bibia nso akoye da mam eno no eye ehwere no pa bia afe oba nso dia na se kom na ne no ode ba yiwani kantin wo honum eduane a opa to bia no wonye bi enso ato ewo yakache afe okita insurance nso dia ye beje na ahwe oye se government se private dia no ye beje na fe yahwe oboko uhwe chi akwan odan aboabo road ya so amantra bridge ne so honum na abohu yen fe number na nkoma ka we change na no oni endi number ne 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 784645. I'm not sure me know what to send down or pay me mondevru and come fan show. Dane da metrasia me come wasem ed echo says see the open super panum pa there unnatural me know what and me come for the amount and ne an pay say we engagement o to badin o do birthday o say won kwan there unnatural me know what kana sha so so bottle water and it be bia de be ko bia e betu anim ama ne na akoyi enso e the amount obo nso bia potassium calcium magnesium and the aka chenina and se obenya bi e wo widium na fei aboa na wanyi from the bia so akoyi e de ama wo fd ajatum and it unum so ya adebone bia enso endi akire da woni chemu e wa chemodan na fei do sopo no kopa bi kotu koton uremu achemodan Ghana Commercial Bank no yene na and se edi enhwanimu uduru abosi esi aburunsa foforo bi kama ho anna chome no ota no ebuanim se tafa uremu a de ohia bia nsa betumi aka number ni nie 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 offer anna chome no waterfo one ba jo sunu wadi nkomo na bia so akoyi e de ama. The FIFA World Cup 20 na so nchema 22 edition no enso egusu a ekoso na games no eba so e Qatar na say na annual results a epiefum ba na ekokoye go piem o group C a annual 2 games na enso etimi eba so Argentina dodo na etepom say World Cup yom betimi agi edesom na so omutina fie ama Saudi Arabia ekura ball no on players kwampo ye nimba kokura di no o metusha Argentina so ebo mekani mienu a Argentina enso timu bako Leo Messi munyina jinemo afe Anyo Di Maria munyina jinemo nanso eka no enya de omutimeti yenti enra Argentina edi enkugo afe Mexico enso atenase one Poland ekote sa game no obi antimi anfa goal Antonio Quantremo afe kopimo group D so a Denmark and Tunisia edi ebani the second African team na obono no eno so go bia antimi MPMO the last game group D no na France omotina fie omochi Australia etimi ebo mekanim enan ama Australia omoso mutimi etikanim bako ente enna France enso etimi edinkunim ukopiemu group C na say na table no esi etie Saudi Arabia omawuri edinkan 3 point plus 1 goal afi Poland etosumi no onso 1 point Mexico tosumi san 1 Argentina etwatoa Mono odigo ka bako a bibia nso elkofai edi amano afa group D no France edinkan owo aye 3 point plus 3 goals Tunisia enso tosu mienu or 1 point plus no goal afa Denmark enso tosu aye miensa ono so 1 point oni go bia na Australia twatu a ono so ni point bia odigo ka miensa enenya kopon ayaduma matches no to so hyase no paya 10 am wuroma ese Morocco etnamfi oni Croatia edi ebo ni komanju no ebe
Ebesu on AHENKAN933.3 FM. Germany Etranfi on Japan at the Air Bunny 1 p.m. Game no top FM. Costa Rica Etranfi on Spain at the Air Bunny 4 p.m. no game no top FM. And a Belgium at so Etranfi on Canada at 7 p.m. game no top FM. We a Manchester and the top FM. Yedimu Samno at the Ajao. Now unim say World Cup a game bako eba so now in fact World Cup ya shasi we a gamer na se goals etime PM pa 8 goals in a PM and na England and so any Iran in a ebony England echi Iran ebo mekanim ensia ama Iran omutime ati kanim emino na eno na kopimo England na se enam huhu na yade a ukopimo England so dia na se manfo ekika abranti and the Hurricane or captain Edmund the Three Lions of England no unum say game no akos no abranti nya ankle injury ofri mo injury report and second say Friday game at England and the USA and the ebony no abranti the Hurricane no or daughter and sure on team Enjamin Sakan and for the Three Lions of England yedi munkra no ejao Yewremo Germany na ndi komakra enso emfo kopimo Germany esende yakopon edomo mujira kuno omni Japan e the ebony anopaya na no ara sensam kakefimo enso ebana se captain edema German national team no Joshua Kimmich eden sam kakadi atudwa wase 2014 omuremu ekokoje 2018 enema tumi ankoye enso amfama German na mo bompaye sende game ni de yiri sedan ekunumde no betumi akọ enso edema German national team na eno no ensam kakra abrantia ya fa Joshua Kimmich ede atudwa edemu sam no ede amount yebesi form na yabafie na yebehye fisam na se afi Achimodan Sports Stadium na ayade ado ni chema timi qualify ye baby ombegina abom home games no eya sema utimi se agbedane adwendwen a esensen yina ekoma ya dwen ho ayente ase team no na omo division 1 no mbom games ewo Achimodan Sports Stadium na omo qualify wie no license for no be check ya omo se Odan Sports Stadium ye ntimi emboy games na cause you ni chemo stadium on ma enya standard enya fit for Premier League enter my team no bu ni katem from Achimodan kopiemu Cape Coast na say na another cry but also say team no ya friend Cape Coast Kotokuru Royals na enra ya dia shake up bi enso etimi abaso ye nyina ye mbra shebedwani na say honorable Alexander Akosi Akwa ene no na say Bemesi form o say ya dia stadium no obesiesie e de ama Achimodan fo nyina na fe Kotokuru Royals enso etimi aboni game inti hwebe anto say bobo World Cup na wie no na fe stadium no standard Kotokuru Royals o betimi atena odan abo games no ewa ha na honorable enra eno diska na say Kofi skatete no tetedia no 1 billion yeah. How the boss see am saying 100,000 Ghana cedis 100,000 Ghana cedis tete no 1 billion eni sika enra papa ndin ede Alexander Akosi Akwa MP edema Achimodan wadema Kotokuru Boko no wasi we die monjiwe na from fan start na omne start a nye konyina no yade ni no omobo na mane na wasi we onye emfanje no nyam na mom odo a ne manfo wo ana feiro ni chema nya ne manfo pe se Kotokuru so bom games e wo ha no enu ntina oye yenti nsema wonabo edi tuja Kotoku and eye nije dakasie enra ene ye chase ahomachi me sorry afa na mse yaka then so yenye no sene yenka edibeji bi nkeke nemum yento aso emfa bibi entu dwuma edwudie no ase contractor wo he yan ho ade ye mane nsa na chinko ta won chase sanse pre no a eda ye nim no pesa ena wenzu nyade a afi na sabe ye kope ene anope ehunu se nipa dodo na no eni aso nye nyame akamakoma se ye no sabe nyame bi se no wo ya na se efa wo twi nipa ebeka ho ma mutumi epeja dwumedie no enya fe na beba beji medi onya na bi de nyame de ama me no eso mani na edunyam so ye wa ye mfa nhyɛ dem wo de ya de e de bo nipa eno ho ana motuo ni etui enti etu bie de bi kan no atwi nipa eben me na che ho anyonyam na ba ye no afi ye ka gu yeso ni ade no de nipa nyina ka se wumpo ni ye wo sei ene na ye ti atena na akomo bi ati atena ebi se me ambidi kan no ene ma se hu se ye hwe ade epeja ye no ye ntwen e ma ne nsei ye nhwe e ma ne nkosei enti ni nsom na anya no ye nka premiership mu na fe ye nyina ntutu ne ma ye na ye mpia team no nko na ni mu a be gidi se yade a ebesan atwe nipa nyina aba
enti eno ene nsa de tu dwa na osan koso kasaye wose sa 1 billion de onum se sika no na se ne stadium ni sesie no na se any faces into way or sure say ebia by the end of next week na sika we asa na afia san so for another face apm another step into ne omu so we mu na omo emfa nsesi stadium no na omu make sure say betimi abo games no e wo Achimota Sports Stadium. Yeah, say yeah, the faces. We and them say fisa do ya kofom. Na what ya ada enim no. Ebeko bipa. Yes, some media for mom pressure. Mon ko ho, mon hwe dwuma e koso. Let's keep the hope alive. Me fan say yeah contribution. Ye most mo dey say each day dia no. Mo mama for hunu the extent of work. Na ma for hunu say ampa. We are really determined to have the league played here in our home ground right after World Cup. And only in our near Yes, na one face you are then some kakasa de peso say or say sanka politics in Guana oya kasasi katutri diwe kubetum de uremo ewo atim de dwom no du dwom na oyi 10 times the crash obi ansema politics in kubetumi ayabro so we enya politics ena okwakoye nemo okwakwobo atim da ene ne patem na fe bia enso akoye eni ti ode atudwa wase hu se obi ekaseti adwumadi omoye anase obi akutia wonso sore na kutia nipa no na fe adwumadi no etumi ento so na obaba wie no osisika ayemoja eniti enkotie nsema kwasi akwa onobo ode ato yenim media fu wa ha supporters fu wa ha ya hwana sabe ya bua match ne die ya bua team ne die obi ebese da kan sembi maya bo ya aya yini atwe ho afimu a yesu so ne tie sa nipa I don't ever maye nyina ye hu sei na aka bum so that football no enya politics enya hwe minian mo beka maka de play fa so sike mi ko jina other markets na me kasa wo mo do me emeje baako a meya politics wo pa meya politics e wo mu pa enye we na me meya politics but is a we no oye na hu hianse mobia nka sem bia fa mu abam I don't hear the slam me baako for but yeah we na our interest in this obiye new them has ya aje ko form a ye tie baby ye dwen ho no one frame yan kasa oh no ye hwe ne enye hu bibi eti se abra ensem bi koso no ye ntimi ehunu anso anu ama yakoma nto yeyem sika o yesi sika ye dan moja eti se efi hu a eya eti se efi hu no na so bi beye dede hunu ewe nkire na ewiwo a na so bi so kabitia wa eya osum nipa de se ye na me be na oka asem fu afa me ho but no when na we you akoma mu se wo ye ade e de aboa eti misra mo Message studio biom say let's all be citizens of Kotoku Royals. Yes, inti osisika emoja sika so etese hnumunwi wotwea eya yi pa no so bewie no ana fe ode nsem kakade tudwa wose ni na yenka mom na fe yen support se da be adwumadi no bibia enso betumi awie peyo adia ebetimi ama ya twe ye ho efisa adwumadi mu ema eneno ye kwasati be mu die yesrem mo be nyina mo ho bai obi anka se obi anka obi ho asem de mo bi ofudua pa no ne eden ye pia no eti se we ya dia eda ye nyina akoma konso na ye twe ye ho tra ye ba bi tim nyame dia me nyam kapre de mo eye adia oman ni nyina eta ekire eye adia mebunu edi ekire edu nti ye twe ho kakra ye nam kekosu ubrei kosa eba empanifo ekebi kire yen emma wo mo mpe ball mpo etimi fi honorable yo metimi aye bia munya mo na ye mo match ni bu ha na kro no munya de no ya ye enani pe bi sa asore wo mafiase eka nsem a ebebu abem ekwan ya yesi kwan mu ye nnani ye ho maka esidi ye president eka ye let's all be citizens and not spectators body ye bobola wo mo hwe no spectators but president said yenhwe citizens we ensama se achimda embrashe bedwani papa efe na onabo akwasi akwa ede tudwa ede musem no ede ajaw owie pa na engineer enso ede ma Amasco engineering company Prince Amankuna enso ekasaye osinyankopon enhira onabo pa wo ne awaye na ne awaye die ono no tutu kwa akoma bebre na wo hu bi da ene ne se nipa bakope besi wonom na watimi ayisa ska na ede aboa oso no die ohu bi da na ene ne sa support we edikan ba earlier na nkaba this time sports stadium no ya wie na ne abadie obesebo se obetimi ediska no ewie stadium no na bibia nso akoye ere amaye
Honorable, Meso, the Meti Maka, say Meso, Yaminsira, Makuba Bibi Black, but Minsia said, your bar first, me yet Dafosia, and Kapak and Antisi, the Biawi is can free, Yamiso M. Wow. Now over Bia, Wadamumbia Wutuno, Yamiso and Cow, but Miss Meshomo Bo, says Kawi, Mayor said, Marpepe, Ediamount, but that's the agree. Into way sama prince amankona engineer adema amasco engineering company no or the atudwa na owie pe reverend Emmanuel Kwabena Obendo Mpre ono nso kogina kodukuri asenim o job on ase ono nso chiechiem se yade omani Japan se nienu sastika no enso tia be come sa enche stadium no yebetimi ede awi the airport was a cap president or your way, CEO or your way, your vice president or your way. And so money and no more TSA, no more name. The big dinner, team and bring body and Nadia Sda, I'm honorable and independent because a buy, many president buy, supporters by penny for buy, but send Konomo dream, Mokaza Bujaya, government said, or you'll be a listening leader. Tiasem and let us say the young Muna Momodimbo and Amanabaso. Yansu Dina Mediana Nim Ashimobose, Butayentia, Skawana will say Yamfanya Pakano, name Yamobohan, you fair so much, we pray against Olympics. The sum will say, Ebeya Dumasa, and the Edamasi, Yamintramu, on Abunaoyabia and Yaminto Supanguso. Because Osheti me Dawson, and Qualabibri, and in Qualabibri now over Showman, and a day Yaminsu in Chabeba, Yamindu, Kubudia only for Wakem, or yes, Christodemo. Amen. Amen. Into way, I Mr. Emmanuel Kwabena Obendo Mpre, and so Eddie Tudja, Ojina could create in Pennyfonina, and him, Eddie Asida, Edema Honorable, Wadia Surunkwan, Waye, Eddie Ama Club. No. Kwabreko na manager de Bibiaba was in the ba IFN Alicia Asidua champon edi ni birthday nde nti no Nyankopon hia no nya nkese no mbo no we future champon manager the new manager AHENKAN933FM and say odi abanti was Nyankopon hia no ba IFN Alicia Asidua champon na fi bia nkoyi enfama no tunde en de kan papa na na was ya say I want to know so there o kan ya obeyi de hia say so kan no na maka de hia o mu na maka yes what say yes so how dey I am bugu how do the abo jena manja dey wa say papa o ka boni so papa na Alicia Asidua champon on na di birthday no arambwa dite de aka chiri de Nyankopon hia no no nya ni kese na omano emenyi me peni papa no nya sika mehwe no papa na wa ya na ye we to jump ya go ni ti camera ngo na ye be san bagi si amnia ni Joshua Kwabena jenim uti Joseph Ajinka opoku wa reboy sa nso na Raymond Asheteni ben Maule ye de si na ye be san ba live commentary de be ba ntimi enjem former captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo na onfaniaka entwaso Nation demands so divine.
Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Awesome. Yepejame. Hey. Mere awesome. Yepejame. Ameni. Anyamaza. Hey. Asasi. Anyamaza. Anyamaza. Asasi Dura Inti Somo Sama Namusumu Sumina Yakumu Amenaya Ghana Kepeja Meni Kasama Tuza Kepeja Meni Yankano Power Yenjumem na yefie ina bonsam Benjamini la genegae sangane bakama tuza onyame matuza kokonya tuza religious leaders I don't know what it man sawanya hono peyo Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Yantu Asuni and Faster than come the sports team. Joshua Kwabene Jenim Ne Kofi Ejri AJ Oti Wanka Audio call into the world of sports. Nia Kosu Hojinano Amodi Amaye Yadomase. Yet was so a Hashanson say a Maakye and Augustua Wuti no frame Obuoba Ofori Amanfo. Jumedi so de Maakye. Also the Wadrin Chrebana Dudiaka home 0594841044 0594841044 Fabrana Yankin kind kama emfa emao. Bonsum A very good morning going out to you, Honorable Clement Atefa, the new PM, Bremu Central Municipal Assembly member to Botum Electoral Area. And I'll pay me a very good morning. May you say Bibi Abokodie, Honorable Clement Atefa. So this message from the General Manager AHENKAN933FM, and it says, as you celebrate your birthday today, may the good Lord bless you, keep you, and shine his face upon you. May you be blessed in the engagement of your life. May you also be counted among the best, and may he order your steps into greatness. A glorious happy birthday to my lovely daughter Alicia Esiedua Echampon. From your father to you. Alicia Esiedua Echampon. Live to be 93.3 and beyond. Aropa mame enchia mame Tina Boating. I was say ye babeji jalabia ni bi. Jalabia na Christmas ye di bedie. Enti mame Tina Boating. Mamu achi anopa bibi aboko de. Ye de radia se.
Sanso and a Mami Grace Sobia. Mami Grace Sobia. And I'll pay you once to sort me my good morning. Did you say Bibi Aboko dear? It's your birthday as well. Gilbert Chei Bafo, a student of Valley View University, Accra. It's your birthday today, so happy birthday going out to you, Gilbert Chei Bafo. Live to be 93.3 and beyond. Abusia yemfa woda chinti fanto asom fama obra kwentu efutu ni adesua ye nyina ye sinkonwa na ye de ma ye ho enen so nia ye de nam ye be proud of the job you do. Be proud of the job you do. Minima dwuma wo ye but anopai woda chinti de ye kasade afa ho ne se ma wani enye manenya wa hohoahoa adwuma na wo ye no na di sika brew ma de twaduane die no adwuma na wo ye no na edi sika betu table so ema utimi di ye bibi no anopai de ye ka chew ne se ma wani enye sa adwuma ne ho manenya wa hohoahoa se sa adwuma no na oye teacher ni a manenya wa hohoahoa se oye teacher ni empe bebre ni ye bisa ye mofra ne se adwuma ben na unya obeya wasisi wenye adwuma bia no a obekwa kwotira ade na wenye adwuma papa bia wagyae ade ya na ha adwen pa but ena no pay dia ye pese ye ka ma ye nyina ye te ase ne se be proud of the job you do uyo kuani ma wani nyi kuayo no a wo ye no ho so ma wani gi kua no a wo ye no ho a eno na wo be firi wakomam na waye no waye ne yie maame a wo ton aduane eno ne adwuma a oye for now ma wani nye ho na enyusu ntosi moboye enyusu nioma asei enyusu nioma ensem fata emfanye because oye aduane no a enye ye nyina na edi ani hwewo nyankopon okata soro de ani hwewo enye biampo yenim the story of Cain and Abel. Cain ono no no ye kuani sa onko ba fore ye no ode nioma apro ene ode ye onim ni ekowie no eni tu ye obi anso no aduane ma nipa todia men kase because of say nipa form ani hunu wunti no nya wo pe bia ena oye anopai de ye ka kire wo ne say be proud of the job you do. Adwuma na wo ye no wani so am wani so adwuma na wo ye no a eno ena ne ye friend say commitment say we do hu wura mu aye no obetimi aye no aye ne ye so am wani anso adwuma no o commitment be ye low and inti bra ye hia se oba be ye bibi no sa bre no na wototo papa so let your commitment be felt. So what you say, be proud of it. Be proud of the job you do. Nia wo ye bia enya fe nia be bobo so oye adwuma oye adwuma bi oye adwuma si but adwuma bia wo ye no ma wani nso sa adwuma no so ma wani so adwuma no a eho e na wo be yi yem aye na waye ne yie e papa ma posifo mo wani nso ma adwuma no na munye ne yie mo exhibit professionalism asrafo mo nso so saa ensem trofo mo wani nyi adwuma na mo ye no ho ewo mu sa nye but no na wo ye ne mprempren eno ne adwuma wo ye enti fa adwuma ne fa si okon ho na kora adwuma ne sa wo de maame a wo so okofa niema beton oko a eniema ne ya nkotisi nkrofo meton ne bo dendenden mfa mayen no akoton niema ne fofofo oba kuruma no abegya na boden aguye so. Be proud of the job you do and do it well because eye adwuma onipa bia eye no eno ho akonta no bebuo etibi meti hayi me nkonko bu teacher ni akonta meti hayi me nkonko bu ofre ni sen o hye bia akonta me nkobu politician bia akonta o adwuma mebusu akonta se ekoba se ne nyankopon se mabasa asi so a obia mebu akonta adwuma me de ma no a adwuma awurade de ma ye ensem kyerɛ adwuma no
nti yɛn nsɛm twɛ adwuma no yɛkɔbu ho akonta yɛbɛtena microphone akyi no yɛyɛ adwuma no yɛ ni yie anaa yɛkɔgye sika keka ya no tu mu ɛkeka nsɛm a ne nsɛm fata adwuma bi ekura wo sisiye yi sisiye ya me no kasa yi sɛ yɛ fundaka na woyɛ sɛ wo prapra sɛ wo konsuo ma obi sɛ wo si nneɔma ma obi ɛno ne adwuma a ekura wo nsɛm sisi a ɛyɛ no ho ɛne Yankopɔn bebu atan ɛne nti ma wani nsɔ sɛ adwuma na woyɛ no na firi wakoma mu na yɛ ne yie menka nkyɛm sɛ yɛ aban adwuma de yɛ ntam nsoa yɛtwe ne fam saa ɛno ne adwuma bebu ho akonta nia woyɛ ne sesi a no ne adwuma bebu ho akonta nti yɛ ne yie be proud of it ne Yankopɔn be hyira wo oda chinti mebacho yɛmfa ahwe yie nsɛm nto aso ne for the bon krata mobɔso no nso mfa nka ho ma o and I pay Brofokase must report every suspicious criminal activity to the police for prompt action. Report every suspicious criminal activity to the police for prompt action. Inti ebia ohwe said ye abrantie bi ababa we bi ababe fra mo potem hodo no sani wotwe na ni kurukuru sani okotire betire no onya bone a obedi unya tene saa pe mepacho menkon confront no say wono ho den wo confront no eno an so be reported the ama appropriate people inti assembly member wo ha obetimi report ama no committee members ni bi wo ha obetimi report ama wo mo ohe obetimi report ama wo mo aposifo obetimi report ama wo mo obi oye bambom dwuma yini a wonimu no eho no a no report ama no na afei omahwe atu anamon e de afa ho we eye bambo ensem afutu a Dr. Kwesi Baini de Baye report every suspicious criminal activity to the police for prompt action. Inti ene afutu aye de enam eno no. Erade nke ho. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahinkan 93.3 FM. Ade ba ko amadwen ho adwen amenti ase ne se say uko school bi mu I don't know but yen ba bi edi kan kokoko school no ubehu na ya chro to da bi krampo na yesi the whole week no yen ka twi inti I remember Kede Presby mi ko school o Kede Presby so kakra enti Kede Presby ubekọ no na yede abebo ho throughout the week you speak English and I remember that yebeka speak English school fu ebetori mumu enye school fu aketwa school fu ebetori mumu no nkyere se bi omo tori mumu omo nkasa no omo tofom ana ye tu nso aguam so da bi or tori mumu a throughout the week they won't talk. I remember clearly that time na yenso so ye hebre pa inti ye ka say speak English ye compulsory speak English throughout the week no one will talk inti me sister obon say ye sign language o ko he ni ye sign language English na ye compulsory ewo yen school simu but ade ba akon so a madwen hu din a mi bisa ne se ade na English language uko school bi emu ya na compulsory but agriculture se kuyayo yesua bibi dia fa kuyayo ho eno de ya no optional se enye compulsory opa agric obeye but English de o de yenhwe yen curriculum no krase de ya no ya ni na way say English language is compulsory subject. When I say usua de English de compulsory subject. It is part of the core subject English, math, science and then I think social studies. Yeah, it's so compulsory. And agriculture they are optional. My dream one mean tiase. I didn't internet sir. Nwanwa kakra. Afei ye yi da obonka tam bo so ni free ho no mu wie sisi ya de mawo a. Ye bedi nkomo kakra de afa Keta Port ho. Ye release sika e de ama adwumayefo. Meanwhile, Keta Port nankasa we are yet to construct it. E den high ense wo man. Yen so ye nam e na bosia e ne ya pa. Aden ye tesa Ghana for.
yɛmfa de ɔbɔ nkrataa no mfa ntoa so ma mo mpanimfoɔ ma makye ajoso mpum bɔkɔ deɛ nyame adom nso me ho yɛ na honorable Alexander Kwesiakwa the game changer wayi 100,000 Ghana cedis sɛ Kotoku park no yɛmfa nyɛ honorable yɛmo yɛnsɛm ma wo ayɛ adeɛ yɛmo yɛnsɛm ma honorable yɛmo yɛnsɛm ma honorable season ya yɛwɔ mu yi we no yɛ TV so deɛ no nti aha nyɛ TV so no TV Facebook ɛnɛ mmerɛ mu paa sɛdeɛ system yi mu teɛ na honorable ayi 1 billion maza ayɛ adeɛ papa papa nyankopɔn hyɛ n'anan mu ɔnhyira ne paa ɛnyɛ easy na wode yɛ mepɛ sɛ mu yi da wobɔ nkrataa ne firi hɔ wie na yɛwie a me ne Kotoku management no adi nkɔmmɔ de afa sɛ ɛsika yɛ yɛde ama ɔmo ne ho ɔpani no a ɔgyina contractor no anan mu sɛ contractor no ɔkasa no ɔka asɛm bi ɔde sɛ engineer good mu wie a meba be yi na no pe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 p
Menko. Adwenko. Adishima ma munyina mo achi ebiem sa ma makwaba edeba adiatumu kasafidie ahenkan 93.3 FM so na jumadie a wasugusu a wo etie eye Maakye jumadie ni mu ono se de dada uni mu ono ye de kase ye da bonka ta no boso edibe sommo na we no ye be yi ani tinsem ni bi ono ma se de da meka no entiase no nhyeda emma papa na mom usi dwom na okotobia utimi kan na otiase na atimi so aboa ye na kyerebe no eso no anopa no so abo apawon sima no aduanan enum 7:45 am na ye ko midin adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ente wanim kan mene merima apede the beauty queen mother Afia ampafoa. Afe yeti esim adishima ma daily analyst ena yede eba wode entwini mienu de aguo na ewase kire ne nyina ne se twini no ani wo hono ma ye monchen eno enti no ena wode entwini mienu ede abai na wose ne nsam so watintim de aba no eye without fear or favor enya de se wo ye nhwemu anase yimu bia enso ne da oboka temu na de wode edi kan no wode eye apolisifo bi enfonyi de aba MTT di fo ni bi na wonum ye mienu na o ma so owura bi mu na ohun se o mo nsa na o mo nan edi ahim wo owura ne so pa na je se wonum birim no na ne nyina mu ono wo kire mu se apolisifo enso kire mu se sansem no o mo eye mu hwemu o kire se esi wo eye asankoragwa na emu ensem no epa ne de agi se wonya eye the daily analyst the bokata no no akenkan na hwemu kura mo eye de afasa eye apolisifo no enso emu no watimu enso ehunmu ensem wawie ye no na wo kire mu se wonim se sim card na yesi en link magana card no stubborn academy for no muntie wode atudwe kire mu se nyakopon ya adoma busumi ewumi November busumi no ne da to so eye aduasa eduru ya se wonya link o sim card ma Ghana card na wedie omsombe ye wenku ade da bia movie bia me hwe ye Bernard Nyakon nyamefa ne kransie the late or say one ayi Kwadwo Kansa na woni mu hia ye on the other so ho na mu hia ye na anza ayi na sinini mu ono ayi ye kan say Lewen ne boss ne eye Bernard na Bernard say o ya ade bi nti odi agro be sake no da bia ya me sake o da ko de o ka chen so be pam na free Lewen anu a sack me every day you dey sack me it is stubborn academy for this say you can't tell my me as lo usu agufu say block me every day I go block me na yasumunyu yen ya mbereye enje wansam what the aba na eye chamber of telecommunication for no
one more ena cheso mani abre krompa omoje gire mu se omo si we die masa we kwa die academy so they hate you stubborn academy hey omo si we kwa die on be block tie ho asem da bo ka tell di aba enya agro na yesi edon keto am na shebedwa fie ena wonom so hey aban se ko bobusi abiemo o se ko bobusi abiemo no o se esom America dollars no 500 million na no ena dom keto am na shebedwa fie se enene ne ha we kwa die moboa ye ma ne mfa ye ho nkoda ye ma mo nkwaji sa abusia we sa mabiem tie ho asem ye so ma sori agina pene a chese enya agro na shebedwa ni de ma de shomo eye asojaman ena wono agye agina mo owura eye Thomas ampem nyako ona agye agina mo a chese wo chese chinchina achi nya de so mama kwan ma ban na sa akwaji sa abusia we ede aban ho asem de boka tai enso ede aba e wa ha na oswafo no na hwe eye adansie ene eye emfie dwumadie ene dwumadie awodo a ekoso nwumanwuma nyina no esene nsa ayo nwanyafo Francis Asenso Boache wono yemna shebedwani sad made shomo bantema abato mpesua so asantema tam wose abaye krado se obehwe na waso eye timamufo asene na edan anei ne buo ko han bia na ko pe bia to ne buo de den ya de no omo ehwe so mu din dwuma ebetimi so abeba fom ana etimi enso aboa de bokatai ede wonsam ede aba na o chem se sisia ne de obia wose odu ani chem otakwa adaya o kiremu se eye Tesco for one more din fishia toso polypoly eye adiosia 60 years anniversary and Atakwa Senior High School no one more so edia chese oka se onum ebehye ho efa enya agro we e daily analyst the boka tanimu ensem Anyama yemfa the daily statement of Bokrata no entwa so enfama Ochuma PS adu showboy gaga wada ha say no say amimfo na yombeto sha yeso ewo Africa ha say titru no ewo say ye pekwan ahudro bebre fa so na ye yi sade ni firi o ekwan a CPC ta enyoma edi gu akwan mu a beboa ntentem ko fa hyew ni bi nya wetre sam anhyehyeye ni bi anti wose ye nibre pa Africa ha titru na sa amimfo no ye to wo muso atua ekire wo se ye na ye de ekuro de ye manti muntimi mbaye sa anuoma no ewo ye man so international dan kwakufado na ekasemi kratai atwre de aba no ora intim da ha wada ha NPP for chairman wada ha national chairman NPP wada ha en wo ka se NPP for beko opposition wono na breso ensi da no bi busa tenti obe commande apumu mpata abeto aba ne bia na en wo se da bi na so se trer ensi da no yesu yo yate enti asem wo waka no no wo se so wono pa di NPP beko opposition so wo beko afia asese wo mu kuku ni wo nkaka 2024 akofie pa de da bi abanwa no wo so mo teso ani wo mo betra so na ne wo mo be free so de na nya ono ne time enti ehonsam eda ha kratai ediaba ena eye kratai atwa onumanyamfo asin central na sebejani Kennedy akompre kwa Japan foni abetoa ena ya twro asam atoso se MPs fo no majority MPs no wonum yakatro so mo nhye na 2023 budget na emra so enti eye kan Kennedy Japan nimfoni na daso ya kratai eye ehonsam odiaba ti Kennedy wakasa se ebe ya akobo mpene so na ken ono aken to ken na chese ka akene na kwa be abe kan na ade kama no okọ enti ehonsam so eda ha na owura bi mfoni da na sama opa ne eken nyina ne se se yade ye ho eje wo mo ma biebie njuma hudro bi wo Ghana ha se no se saade no aban no ede ne hu hyemu a enkabeboa entrepreneurship no obuon mo no kakrawa na ja wode bia bibi kakra bodwa bi no oye obuon mo oye wafa nipa ba ko bi na ja chese oye we ma no supermarket wa bia kakra bi na emabunu esasifu e o ma wiawie bi no mu gum no mu ye dwuma enti safo no ya se ye nso o masen
yanso o masen pa no mo kura bo betumi aboa emma agric investors no abo mamu na sa agric kura no sector no agina yie enu nti wo ka akire aban no se osredo a osredo sa aban otiwe omo na ni nkwa agric ho agriculture ehia enti no se agric no jana so brania ebeboa pa nansi yom se aduane ho akwa atwe bi kura se ne boa ya de yankofo de atwamne boa tututu su yankofo atam yi ka tete atente akọ chiri no ho afuom akwa sesa yi body plantain abegu ministry ho ye omuso omuton wahu ni nyina nke wo state farm asaka babo ye wo ye state farm aka babo anti agric ne de wo se ehia pa mumya ni nkwa ho nti wakachira ban no se won hwe na investors wo mde musika be hye agric ni mu ono so no wonya ni ye na omunso nya akono no enya tenka no mbra mo we aye the daily statement of Bokratan planting market for job planting for planting market for job we yeah the market is what can ho na planting for food and job bu ye hu and planting for market and job chale enkoyo we dey enkoye ebe right okay and it so ho ndaso nyansa so go for school I go for school mo fa mama uni o afia oh okay I get it so mo scan na egusi o mudie oh ti woni bia sa akwado no pa fela bi obi blow me siasi and this for about to be sika tu papa ebeko sika su fe she o to say sika ni ho na sika yisu omu yo ma betwe wa na adress sika ni ho omu ko fa mu sika ni free sika ni ho mu ma ji sika na ade agudem na mo te ona say sika ni ho sika ni ho fa sika ni esi election bi e course mbetua sika yi esu sakura open phone amafo koko season aso enu sasika nkwobo obosia na aso mkoye munya free he sasika ni Ghana munya sasika ni free ebi mbobosia o politician dia muye dia nyo mayanko yanim da inquisitor da obokata ana wono so edene de ede aba redefining objectivity na wokyeremu ese sisia no eye abedwekwa ya pa wonom se wonom hwe na wonom nya hwehwemu emfa osoafo sikasem totoye eso no nya fokin ofori ata si abehwe ne atwe ne so tonto nya yi na firi aso ye wonom ana ebekoso amana na so ye wona de ne dwumadi no wache so madum dwumadi awie ti omuwie ye no so no baasum ko ne behwe na afisoro mo so edom report do mu hu ye ene do mo te ye ene do mu susuo ono kwa akotom na sebedwafo no enso enim na afi no baba ye bia so ho a ono ma hwe na wonom so edi enti ho asem so de inquisitor da obokata no ede aba enso ewa ha na owie ye no wa mana anso wa wode atotto ruro ni ani ntina kukudamfo bi so mfonyi ede aba de ne mfonyi dikan aye osoafo no ene hwe de robo ensem eso man koko garam ya metre information minister ono koya yamra sebedwani ede ma de so mo ofase ayre bi abato mpesua so onimanyamfo akwadwo opon kroma ne mfonyi ewa ha na owie no osoafo no ene hwe ensase ene obo ade ne mapa ewo emu ene eso enso eye land minister Lands and Natural Resources Minister Onimonyamfo Samuel Abdullahi Jinapo wono so ni fonyi enso ewa ha afe eye panyinu so no ehwe asoye omo so hwe nsase dwumadie ne ntotoye eso Meche Lands Commission eye Owura James Ebenezer Kobina wono so emfonyi ne ewa ha wono ye acting eye executive secretary na wode ba ne ochem se eye oman no asase bi ehon sam eboboba enkofo bi pese omo twefa esumase na wonom eton te ho asem aye pinso ena de oboka tai ede aba wose katafa to so enan oto de inquisitor ensem ni people ankasa no wakuchiri ede agu wonom owie ye no ena eye Ghana semtwereni mapa no eye hwehwemu Anas Aremeyaw Anas wone eye na baasumkuo a omohwe enso edu omudwumadie egbomo Tiger IPI wonom so anya so mu dimrika tenta chese nya agoro Owura kinofori ata ono ahode be na wa papa we mu dimrika gu so sa wotehwe amunum samba na wu papa wo nyina so oni ahodi
nyena sia na okọ akosi bro ni krom kwasa no ya de na mudi mirika tia gu ni so sa enye ai tiger eye for yesu mirika o maso mo mudi gu ken so nya de ketwa na nipa se obi tawa se otimi gina hwe wunyina na wo metew ni enku bra ko because amika utu amika na se bia no asia ne jefo okwa so jefo wonsu ni ahoden sa bia betiri akọ tijina ho ana de yen o wa hwe obi ba je no nye na osu odim ni ka adubu ahisia na adubu ahin de na okwaji yi mi ka akokra o tu amri yo ene mo kwe nko no wa kuma betenu na waka kwe ayazebu edi eye tiger eye for kire mu se oye oswafo sikasam tutu yaso no nyafo kinofori ata ne dwumadie bia wo di na mu nhyada na ho eti sam no kase o ma tabri ne edna akoma eye strategy for se strategy for enhwe ne nsemu enti no na eye da boka teso wahyada kwa ne kakra se tiger eye for HC kinofori ata enti wo kenkan ne enti ase eno no we na bi mu se o mo enti ase no o chesi ni sei wo chesi no o chesi ni sei ha wo chesi papa bra wa bre na tiger for so asa eta tiger this you tiger do cry na I kan ho boy no so mo wo nya wo be sunshine wo papa na fan boy Oko fan boy so ananya fan boy fanboy ne where you from na sweet na body said ho Dr. Matthew Poku Prempe oswafo no ehwe eye enyinam hoden dwumadie ne ntotoye eso energy ministry no ona ye oswafo ohye ho okopiem asante mantam a manhia south abato mpesua so ono na gina omanam ewo mrahye bedwafie na ohwe sa de waje ni kiki no na wahye ne chane dia fisu a em so ko holidays picture idea ebia so no to beach beach aha you get it ya mam so mo ton ne mo odwom pesa che we su hye pa o where is kafocho aya sebu na owie ye no ane watwa eye Ghana Black Stars yen mrantie no musi akan no watwa bi fonyi di aba ene ameduadu ma mehunu eye Mohammed Kudus wom Kudus day Kudus day odewum ana eye Andre the day Morgan ayu ono so mehunu mfonyini ansu wom Ghana ye sahene no ana afe so eye sahene na be de kire eye Thomas Tepate ono so mfonyini ewom kwa ba ko no hye kire ono de menhyada nim ne papa ai ana na poka kire Black Star say omomomoden obi ombehye ni bia pau obi ombehye ni bia pau ti Poland say omuni Portugal fo ho agoro si Ronaldo wosom de mano pa ni enya holiday omusia Uruguay holiday yes ramo sana ko fo bi no mo serious Saudi Arabia next game so acha 1 year so mo fa World Cup da 1 year and 1 year when you be angwaduma na wo sha Argentina nko na wo holiday a na wo je na je cabinet see group stage ni say e be mo e bia next game omu wini e be 2 na next game omu wini a 3 omu qualifier no kura de 1 week ti omu je dia yes 1 year ti Ghana for yesra mo e poma chawa Portugal when shout si Ronaldo so ba yen na yeso yentena vie obi sa wo yare Ghana shishi we mbetra vie oh dam come 1 week you know I want wo ho asemu emuye na keye akọrịa esu ya na ka chere mi sabi obi akọwọ for wa percent itra fie wa sebi we yare na pa do twa wono Ghana radia enti eno no ora na post so motivational message ena no pay wono so wa send e de akoma Ghana ye mrante no besi akan e de amanyambo wo chena no 9k na hihye so ena nya agro se akwa no cross wo sure dada si ru si wo sure dada ehu ato no so ne wo hihye no sisi anso Manchester for so contract so ma terminate ti si ade na so ye hihye ye hye ne dia na no an ye wie no ti e momoden etiwe e de inquisitor the Obokata ni mu ensem ona bia so manfa Ghana mampani abedi e skills na ya de ato ayi ye Facebook page ho
Henkan 93.3 FM kwa hwe say the ba umia pay yi skills no me who be da baba no obobo am say Tamale City no obo kakra Tamale City no obo kakra because skills and pay me who na fantri so no dey atone na kokko mo sa bradi nyankopon hey we are saying the list no 26 man squad am no say vice president di nim I say quiet or can we 27 go nya bi move eti abusia ye to aso e de amount Republic Press the Bokrata no na ye de to aso na ensem wo de aba no e do so pa tie ya say northern region for wonom aka to wo plane say so omanyi alankyerematen se frankatufo a ene omonto aba no alan no vote asuru no anka bubeka se na se ode ka baumia lamu a hwe nordness no northern region o ma declare say no alan no vote na yesi Ghana Hanson kwada 1.2 million enko school enti eya hometosem eya enfifi mantam nso de abanie yesi akwada wanya mfie no enkro 9-year-old girl say na bragbo aye short esanse yakuni papa obi akuni papa adan ya yesi papa na se akwawia phone say phone obi ayi da na ye hwe ni pakro na ekwaku papa no ahometosem ti yesi akwada na ze nani atutu aka ne nsem na ani dis ni antonto bone papa ofosu ampofo wo mu yom hu bi papa yesi se do mtokwa ne mu aye den papa se ntokwa ne mu ayire kayari ankebeka se adoctor fo ye hu hwe enye sisi antontom no transfer tontom na kom de wo mu to mu panipa moja ti anya no chairman so mu wo honam antontom so wo kawa opetofo body tofo no osi hu a atwini mi enti wanya hu se we eye ni daily bread but funny say chairman for some of the daily bread wo be twini mi moja ro otwe na se ba ku moja ya asa enti no obo de go for hospital kasiem o man ti mi oro ma to aso ko kolebu teaching hospital ta anya ye de na agese de no fly enti se de se o mtokwa na mu ya de chairman ba ku pa wo mu mielu pe ba ku adi dada wadi bi pen ana oso opeso oto aso ana ba ku kra de won ka aduane ne hwe post no oni di to so obeba wo ja chro no aba be ye chairman pe mu no a tie ne anya sam ko to ntokwa ne se aye hu lumba nyomo no na ase anu mo so oge kan na di akompre kwa Japan so ase Kennedy onu akentu kan ofori atasam no ene ebusa Kennedy akompre kwa Japan se o MP fo no mo omo se ye gba against o ka hu bia na wan ka hwe o asese o ka bi ba kunimu krata ba kunimu no se omo mpre so no nkoye o be kan ne budget aha no so de se ase wa ye din kakra ya onshada anya yi bia certain bia sa eti krata no atro e de aba na nchen a ani ye de aba sagnami housing project ne se ye de ma private investor ana NDC MPC fo no o me show red card o mo se dabi said ye benti ya NDC fo abro moja ni aye no mo de be ma hwan enti o mo so mo mpene so kra kratai ensam wene anapay wo de ba ye eno no Republic Press ya de mo call the Metro Lines na wono so de nsam awodo de aba pa na wakamfo nyini bi ade aba otwawie no okirem se owura bi ene wabo ne ho kani ama na to na nanam ewonse do owie ya no enu ahu se wadi bone ti wakase wotena atfasa se isu ana so be ye hye ne ya wanhwe be hye no wonti bi nyina no ti ono so fa we decide ibi ena ono so bo no guna se de be ya ko no so wabato anam wonse do na je se ono oba ni nyina no timkeja mu nyina kontina je se ekira asema ye din na se yetimi kohu no anase ya nkohu no se yekoto no no anu awiese wawu anase wonwu ye ne de gise oto the Metro Lines the bokata no na kenkan etumu enchene na atimi so aboaw wose esi wo eye bodi apenten ewo apenti
apenti ɛhɔ ɛna esiiɛ ti bɔ mmɔden na ɛpɛ ɛyɛ da ɔbɔ krataa no so bi na kenkan na saa nso so ɛna ɔbɔ amaneɛ ɛkyerɛ mu sɛ ɔkɔpie mu ɛwɔ ɛyɛ manso manso data no nso so a wɔkyerɛ sɛ wɔnom nso so no asrafoɔ ne ɛyɛ temamufoɔ no basabasa bi so akokɔ so kakra wɔ hɔ ama ɛno sɛ nam so ama bakra kyɛ wɔnom nso so ahwɛ ɛne abusuafoɔ ɛso atumi asi nkonya a wɔnom ɛpɛ nsɛm no famasi ɛbrɛ wobɛkɔ aba mame no ase na mekɔ ahoma no so mmra sisi a meda ase bebree yɛkɔ na yɛne owura Edmond Johnson Treme ɔyɛ Eastern Region Secretary Dema Public Sector Workers Union TUC yɛne ɔpani nkɔhwehwɛ nkɔmmɔ yi route yɛnkan FM so ne maakye na bacho mo ho ti se nyame adumo na wonso de nyame asese nyame ama de party e adum bi ntia ye de radio ase na anopɛ de ba wo nche ye pɛse yedi nkɔmmɔ kakra de fa mo ensɛm a mo de atodwa mo kyerɛ sɛ mo pɛ 60% salary increment aban no so kyerɛ sɛ 12% no wɔ mo nso mo se kyenkyene atwan ebe yie ni Amasa, because you better recall 2021, 2022, 4%, 27% sagano the mine. In fact, I decline your rare wages. And some media say, yeah, more than that 60% now. And as a Ghana, for the Drigu, if we say, Tama, you negotiated for 2023, no, as a Tamu Enya, Din, Senia, Neadino. Now you said 25% per attribute. But you hear, Hashepono, Tami escalate into oblivion, Tami Nipayan, and share any year, Ama, baby, American, Tami Kunkunti, Nebuompo. And no good 20 cities, I want to meet you, contain a water namno. Now, in answer, 60% no Cramporia is shot. And see a legitimate demand, they say, Abandon yo, oh no, send your bomb into Article 71 for Eka, Amazamia Boo on Sua, or your Mokan say, Scam Bedino. Scam Bedino saying, Some Rasitama Deno, some Yana Quandi, Yana say, na yana kwandi and senior my phone. And this budget, you know, maybe 23rd in India. So, 60% in India, and here, a year for baby ampa. So, I care a year for the ADD. The baby dead church about tenant, I say, Niabano Yano, Yanni and Yoho and Yoho China, may move a brim pool and me, I won't say Yatuaba, Ama, Sa and PP, and Dino. I will say, Pan, I can. Tell me who could just work. Some may imagine no or more or can or money and do and this unlocal Joshua Manya says I see any chrono and the Colsabia make us say Sasso spray I do 50 Ghana cities. We net can go to Banku and in Kumai and so we net can go to Sasso spray I do 50 Ghana cities. Masaya Kwani and that could be Yasitum. Never be brain as I'm a course or Mangana. Never I was young crying and say, Yama, Menusua, Yamba Panama, who are your more motivating crassy, as a pay back, and say I come more Mubigino, or Monsodia near. Some of the like you catch me to a catch you, try me, I'm in chow. Now, see, the vulnerable ones or mobile, no more did you. Master, I'm not going to say, I was some power gun and Mamma say, na no na ya tweka bi mu se onyame nti obi abedidi se nyo nyankopon na ebo Ghana for ye ho ban a kasa ne ye mobbo pa ewo wiase afa na nyina e wo say COVID-19 no ama escalating into the whole world, the whole continent no obi ehun che no na so ye ko mo a aheti o mo pa dia na ye Africa, for that matter West Africa, South America say Niema enkoyi kura nipa bebre atoto wo shopum omo yusu ka akwa nyusu ka no bie ebi se patu na no mkoto patu kuase ni mkoto patu 40 Ghana no ati se ayi make tuntuwa ni gu ka mi sake ya na sanye den etan ka na sanje no
Enti masa ka say ya ji 60% ya demand even we should have the who abano kura mobo. Say relativity ratio no instead of 1.7 no fan go 2.7 2.0 na on sanfa akatua no nko more than 60%. And that's how they are Ghana for a mobo pa masa and they mean that now. Okay. What we take in the class I'm not to show over so back on mo so when you chop money so back school so bank school one ga say wuni na ya we wo sempa say that me Ghana dey sani anameka say ka ya twa say onyankopon nti obi ala didi no onyankopon ga say anti am ti from anhwe ye Ghana for dia some ye mo bo pa. Okay. Ye ma menom ne ye papa no ma omunya adwuma no nso masa ombede no mo didi. Okay, nti what I know is say na no mo leadership at the national level ekushia empanimfo. I don't know some ko bae no omo abrief mu ne ekokosi wo ha. Omo brief here. Pacho omo se kosi de ekosi sen. Yeah, omo brief here briefing ne say. Yeah, say relativity ratio no 1.7%. And the abang adjusting on 2%. But what I say. And watching also no say abang to yakatu 60%. And the government side the call so no. Also by insult on the insult just about 8%. Abba 8%. After you are member saying I can say on the 12%. Master, is it not an insult? Even call and what one may call a 15% there. Now say, oh, two be a country man. The other can say over Saman 12%. It's more than insult. For that matter, the caucus meeting, no, and to negotiation, near a bank side, they say we have to withdraw back to government. Tell the Debiano, more can say government. They say they are banning the new and who say I to Abama no, more Monty. Yeah, MPP for a two Abama MPP no. Yeah, me and one pa say a two Abama. You are can say they are reverting back to the caucus. They will still engage us today. Okay. Because budget, you know, won't even fire from won't even fire. Yeah, not to kill for me. Okay. Because we go with the budget, I have no agreement to master. And so, catch on you. I buy anything for you to kill for more. Also, we go with the budget 23rd. I bring on organized labor, government being the larger employer, government employers association, any the organized labor, NCIO. Okay. Yati. Also, 12%. And 12% is more than insult. Entina clearly per the wakano mu meeting no ended in a stalemate. Sanity. Yeah, I'm by you. Okay. Into your numbers go back. And okay. And 23rd. We are bouncing back today. Okay. The 12% in the some of us in 25 and a Ghana has escalated into video hardship and other challenges. And I think 60%. Okay. For 12%, it is no. It's a no. Okay, Yati saying side ne almost saying shia money the besi ha na bibi ani asan ba wonchen biem yira. Yo, and then but I'm some mama new be say there be more confidence and trust in me say so we didn't am for me am me chairman in say they say Ghana ba be eri ko say am fa no kura nkura je nyango pon say me honhom and you so na ya so no honhom no kura mu say no kura na dia Ghana a better tia pansam na that place am na me say nyango pon ni kura Ghana na maka so be try na kan wo so nyame nti obi abedidi enye nyame a nka binu nkura so mo nsa be ko mo anu nka edin nti mo nkan ko aba mu na mo pim ho na ye hia no mo da ru ma ho ntete Yati you right that bibia ni e be san ba nchen bi mu yo nyame nka mo ho wai amen pa okay inti yani Eastern Region Secretary Edema Public Sector Workers Union of TUC era Edmond Johnson Treme ena ekwatwetwe en komono public sector for chere say was aban no opeja wo marketua mu next year 60% aban no say 60% dey own to me
ɔmo first meeting ɔmo call ne nra no ɛnya de a ɔmo nyinaa tumi ano call benkrom aban ne sɛ obetumi 12% ɔmo so say 12% deɛ it is an insult nti ene ɔmo sa akɔtoa so deɛ bekosi wɔ hɔ no yɛde mu ama ne body ɛbɛma wo mpanifo moma yɛnyɛ na yɛmfansi because ene 9:30 yɛ sorry so obi persist o se me man 12 hey asempa o na ya no obi esu na niwe samjafo musumu de usu de akyerɛ hwan so uhuru ba bia usu de afa so akyerɛ bai isa say ntina usu sa ban for adwuma aban so on fa adwuma so information minister enye minister no say ono omo tua GBC adwuma efo ka aha it is a GBC adwumayɛfoɔ no deɛ ɔmo betumi ate atua ɔmo kura nkɔ na ɔmo betumi asu ɔmo kura nkɔ yɛso so odi anka ne yesu akyerɛ no se eti deɛ betumi aka ne sɛ ɔmo ma odi ankan asum nnwan no try say te say electricity ni asoma rambo star say ne yakɔ wi adeɛ bi na kikiri na ɔmo abɛto ahyɛ yɛso ha no wo mu nya enkurase ne ma sɛ no ni gya ya 21st century enkrase ne ma na mmerɛ mu no obi do ka to cha no so rambo style say we wi ade na politicians yi ayi ketu port yi yenya adwuma bi anso yetua nkrofo ka omo yakɔkye wom dabi masa ibu mi ento aso na ba bi a yeteto ade de fa ma be ya e betrega fi ade de opedi o bi abegene de janu soku mu ha ya zewu ani ayi dogo kasa aye Ghana man panya be de che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ayi mi fancy ne na sem na e jan asum kura do de biom no ka biom no ka chairman ade biom akora ba be kasa na say mi fancy ayi onu ne dia ne kwa ne fancy ya tia bre Bawumia nko kasa wo mre Bawumia ne kasa o mre ye se nyo no nko awo yi nana mu nyina so se kasa mu nyina ya bre wo mu nyina nana do so ya bre wo mu na ase ye ni alternative bi anti ne kurekuro mu nkakra nti ye nya wa ma o ma me ye yeah, crack more medium weight yes, yeah, we see, then, yeah, the and Sakoto Abuaduani movie. Yabra warm, said the Kapapa can I call reply no, Cobation crying, young Kuran Shibia, and your dog with the eye at this point. Mamma Crown, man, so that many customer for the ma, Yura Johnson, a sea do inketia. Or pet se obabeye national chairman diama NDC amanyuku ne kasama for mi akasami mi abema edem agbana bro what me kan opay Maakye yo brafi me that radio so na bibia boko de nyame adumu na wonso oh ya da nyame ase na ezero onye ni paketu o kasama general I see na me adum na the general no oye ni campaign launch me ka bibi e wo me ka say General Johnson Asedu Nketia you be a upe party executive ono OGD wo mebu no I say uko high level meetings general oye ni delegation and our selecting the senior kato okay me general secretary me ka me kobi but mumpe young guys me no be one lady one man omunko sia de ye wo because party no ye the party no ye they are the future and you see General has always been confident in young people and he has built a lot of young politicians in the NDC and many of us are grateful to him. You see, many surprised with the avalanche of people now a lot of experts that was there be from his spokesperson Mumfama Edem. You see, it is an honor done me by General. Wow. We a signals no not just say care to not. A best Sultana Rice no. Your bonfire. I think the getting up project PDA. Your regional idea. It will go in full swing. Your bonfire and it's all about the people. And getting up for any NDC for we cannot afford to fail. So I want to make say our generation cannot afford to fail. Exactly. Yeah, say in your
better than super. Okay, afi yehu sa mwatro krata tintintin a nsem ne do so pa. Wadaroma ede be poti na mo pese Ghana for adwen ba so. Yo, maybe that's I think say NDC for any general setting kasia your team no. Yanka a campaign for this internal elections no. Obia be any campaign on issues and a message. Oko share delegates they will be to me now or catch your so when you say anything na the party na power. And one a party for no share. And yesterday a campaign ya call round constituencies and we tour of central region and then the city voter. Now baby I could be then mosquito ni team the message back up and message ni say we anyway na general be na the party no about power. But I think say your opponents need be dedicated on campaigns na to maligning general some omo comfort general any allegations they bring na correct politics nti omo kan nti almost start here no here na who say say you be respond but akodu be bia they respond bia na amount why that issues na di so bia correct. For example, almost 30 years, almost you company now, you buy say, provide the app now, this year NDC for your tier use using mobile money, any online. That system, no company need a general there. Now, a general any bad year, see the dues now, 38% above my general. And I said, there be no credit. That's here now, rumors. But 2 or 3 days ago, I like this scenario where your vice chairman, chairman for sample for campaign team, Omuko Madina, Ekosha Madina constituency, and now will be recording or more video no about. Now we share video no more. I like this scenario and make very, very specific allegations. Say, just any banner almost benefited from that contract and app development. Now, on 20%, which is even inconsistent with the now first almost here 38%, after almost here 20. It will show me 21 pointer press statements now. The correct issues. No one. Omuka wa video no say company no RX Fox Technologies no. That company no a general and our impose the company no on fake. You can't fake functional executive committee are all elected national executives of the party of which I am part. Any appointees in Asia every Tuesday. A national chairman and a chairperson of FEC. It is a who accuse the general. So no any decision and I want impose Emma company near Jumama NDC. Baku the HASA who kase who chairman now who supporting and if I now in the year we any campaign who supporting is our chairman no be our leader be our weak because on your week how will a member of FEC obia or can FEC we any chairman will now chair meeting nipa ba kupe to me impose decision on FEC. Secondly enuka no correct general process no start here no na your lawyer Barbara Samoa how your deputy general secretary any otukuno deputy general secretary as well any accountant party administrator na almost started process now move your forming committee be already almost so the amount the proposals by companies to the proposals by the some were in dispute. Into the company that was shortlisted, on your contract, Mrs. Ciano, papa, Honorable Kwame Pepper, and now your finance minister under President Rawlings, or no, and now your chairman of NDC Finance Committee. It's the finance committee of the party, Anthony Fobe Breakdown, Omuna Omutina Sia, Omuni company negotiations, and Omukas a service charge. Any omo develop the app no omunchi 18%. That
Sasikano, it is not going to general. Any general, any family member, Obian himself, platform where using mobile money, and the telcos no count. So you see where telecommunication companies, Vodafone, MTN, Airtel, almost service charges this annual man, and they 18% no. And yeah, there will be a mouse our platform no for free. It's the processes now lead to the selection now. General count to where then I net because of power and tea. Open so the NDC check. Who sorry now? Who a friend is saying and throw who catch a party for general Nkwana a coffee company no or shares or say. Ubo ya betu me akọ register general. Amunko share company many details there. General na any member of the family can be. But then yeah can say and your way and everyone who were with the NDC national chairmanship. The grounds is fertile everywhere. You could be an OPC general pro who himself would the party never power. General who we near party near safe. General who are fearless. General who are courageous. So any issues are there yet. The mayor and draw with the press statement was to set the record straight. It's in my chronology of events, no. All the people involved, we both the details of how the contract was awarded, just to let people know, say, and you look at that, say, general, and now on one imposes something, you know, on the NDC. You see, that being and then I different statements nearby. I see, but and sign a bit surprising. Say, not any other person, but incumbent national vice chair. Able to me about wanting the allegation be at Sadia Bano. And that's surprising. Politics now you different reasons are to be a supporting a candidate. Me, I'm in person member details of the NTR, me papa, I like it. I like it, sorry, who be so be or me papa back or party. The difference is now you on chairmanship race, no, and to me affected that decision that me. We campaign we are back on it. But they are very fine. I'm here any back who friend who come back to them they are any back. But difference is now you mean person may go into the details of why Alhaji Scenario is even on this 8th campaign against General. I mean person may go into those details because a difference has been a by with regard to a certain constituency chairman now. Yeah, reinstate yeah, suspending a reinstate yeah. Now only General and on that issue. But a no crown. It is not about general. A greater academic committee, but and look at it, it's a side issue. This is me, I'm not surprised the man your politics. But yet your interest is saying NDC for who all the issues are raising and only the Okay. Yate, ain't I just say near Nana from Muno, say company no ye general nene badia and a percentage be a com hobe 38 no cribby and his answer minimum. I provided even details of the contract. And you know now I'm going to negotiate here. To say, over to me, Obi to say, over to me, Akoka, say, Obi to say, your friend is saying, so Kwame Pepra. Now I can say Kwame Pepra is involved in anything that is not holy. I see. All right, Sisi, I'm campaigning, so how is it faring? The campaign, they are called to year pan. They can. And then you cover areas, because share MPs and offer we are cover region. Campaign is a baby, I could be a Obian in general, and in the track record. You be away. Yatina, Eastern region, Baba Bain. Eastern region, you real voter, you call the real here, as a very Eastern region, and name, and I call Western. It's a better communication in the because the campaign is very successful. Depending on more and more media, you can also play a lot of roles. Now, Eastern region is one of our strongholds, and then say your opponent neighbor but I can tell you for a fact, calls I received it from across Eastern region. No? General is definitely going to be the next national chairman of the NDC. Yate, Adama Yamfensina Bibiani and Sam Brown Champion. Entiani yenua bema edem agbana oye kasama for the Mayura Johnson esidu nketia wono epe se obabeye titinani ediama NDC amanyoku no ene ne kotwetwe community ensam bia ne na namframam
yes wo mo akwa company be a whole lot of issues edoso eno ho anu yie ena ne kasama for yakọ ne nchen ya wode amaye no hye ne nso se maache eni dwumadi a wugusu a wutie no edin ye bekọ yanim ewo other issues no so na nsam ne doso pa as we speak okọ keta na keta no na abeto dwa se unsempanifo ye so mbeye port bi e de ama wo mo mene wo ka say enya de port no krampo yesie but yensa kakrata bi wa hanom a e kire se adwuma no ebe no ayenya ye no ye tuya nkrofo ka increase salary ne a whole lot of issues eno wa ha krata ne ebe hwani akamu asem de a kire wo sanso so ena mene wo ka say krata from the Ministry of Foreign Affairs ewa ha yebekan kakra sanso na krata we a joint letter mpanimfu sign ye no eye honorable Ano Dompre MP for Nsawim Adweji o sign eye majority chief whip wo omeimra shebejefi sanso na Justin Kodia Frimpong eye general secretary de ma NPP amanyoku no krata no omumienu kyro ye no ewa ha a yebekenkan mu nsem no ede amawo ni nyina efa nyankopon ya adoma medical kacho so wochena ye hwe ni mu se finance minister Yera Kenneth nana yaw kuntunkunku Ofori ata obekopi mu omemra shibje fie no de akonhoma sika for the next year 2023 no ode akwakopi mu parliament na before obekoso wonko no eho issues de wate ho asem a NPP MPs ni bibre na sorry se wo nti ase ne nti ase ochena enra ebo anwumere no num no ene enya ne nti ese meeting kase bi ekoso ewo Alisa Hotel right after the meeting no empanimfo de letter di ababonten a letter no ensembe na eka ochena finance minister obetimi akọ parliament anase ontimi enko ye ba bedi mu nkomo kama e di ama ba before mame nkwa ahoma ne somra sisi ya na me ne owura Michael Apia enkonko twetwe nkomo achim odan MTN Ghana ono ene ye branch manager ye enkonko twetwe nkomo sisi ya no yese un register wo sim card a yade se ye be block wo ama Chamber of Telecommunications mpanimfo enso so de nsemi dia ba betu dwa omo ne ya instruct wo mo yenkwa MTN fo ho ne ko bisa se omo so sa communication yo mun sa kan bia na Yera Michael Oti yankan kan from suni Maakye na bibia boko de super sa directives yi MTN for mun so mun sa kan bi ni di kan maminche ahenkan etiefo nya asem na kan yen sa kan bi di ye cry ya start ya di ejuma modi ye ejuma inti sisi normal ye blue ube hu din any unique could be but the second stage me say obeba office and so be call MTN agent ya ho na ya take you buy the no eti oye no wi abuze afi obo star 400 hash na ube hu after so be hu din unique code no ube say hu big cap yes so I see. Omo unique code na omo ni big cap yes no omo na sisi ano omo ndi mi music Twitter services no I see data services na che omo person omo browse ya omo ntimi sa na tie that's all Saturday but course the omo betimi aye but they have up to the end of the month say ombakoye so ma am complete the stage 2 now if the ending of the month because omo ntimi nye call omo ntimi send message omo ntimi nye even MTN Obama ni services in her na o ka say ehase 20th no and with the data services no okay all right but say we so express one more genuine concerns obu ho no mo a onyaya obeba but the prerequisite document was what they ba no
ne nsa nyankan I'm talking about Ghana card ne nsa nyankan na saafo yi a mo do omo go through this kind of situation, you know, of which any omo fault any kwan so no it is uhema mankasa amfa oma omu nye stage 1 kra omu nye stage 1 de we assume say omu ni Ghana card ya it's omu de so they can use their MTN as it is anymore. But my stage 1 meaning say if I can work Ghana card because we need Ghana card won't mean link or number no. So what I say. I see. All right. Enti Nyankopon ya adoma by the ending of this month ne there na omo a link first phase and stage no omo complete the second one no omo e browse a enko omo ye call a enko. I see. Mami free one when I'm read this one. I don't know if say and also so yeah aware there. Ghana Chamber of Telecommunications for say yen tariffs on mobile data and voice calls and also on mobile betum kakra. And also more aware. But we are aware. Yeah, the battery ho but we are aware. So you become so communicate by say in 14th of November you have been into the data arrest no and you for Indian to boss here they say they are still not that the discussion is still ongoing. Okay. And the ABO movie and Tina or Moyer and Yanka non trivial. Now you official information from MTN in 24 now. Mate. Na omo mamu nyan ntie ebrea obi a wono kra de Ghana card ne nsanka bi obi kra de ono nyan start process ne kra se obe register ne same. Omo mamu nyan ntie when a omo nso omo nyina ye be block won. Omo de no ye binya update wo omo de ne so maybe just after ending of the this month because we are hoping so omo maybe stage 2 stage 1 in between register before the month ends. So okay. Almost issue no yeah that is up. Okay. Maybe there will be a special way because they are register on Monswa and also and some more yeah come on. Okay. You're Michael ma ye na sibibi ni e besan ba won chen bi. Okay, na udin ni atwato no eye awoche anase ye den. Ewuache. Oh. Se nu tira man pepre me ho ankobo no. So na wu ba ya emo. Enu tira man ko ha mi bisa we. Okay, yeah that's bebre. Okay, bye bye. Yeah, that's it. Okay, nti yade MTN Ghana Odan branch manager Ura Michael Apia Awuache na ekotwetwe enkomo no ye to aso na yakoya nimiti. That is it. Who register our sim no a then here ye be blocking no. To see how you say first face no. Oma sha se omo blocking crofo but omo ye block wo no. Omo ye omo link omo Ghana card no but aka another process e was omo kokoye. Omo twetwe omo na ya se omo chese sisi ya no o browse enye na ye kwen animu no afi abosome ne nkwawie ye no wo ye ko kra ka ho no so nya de a ebeyeye sanso na ye nya ne ntie se Ghana Chamber of Telecommunications enso so kire se mobile data and a voice calls and so omo ba beto ebo no emu enti already kra auto credit na ye call asen na eche ini asen san ba betum Ghana yewu nye ni ebehunu ni Anointing Lady Enterprises semen kan kire se bra no mo awo cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender or ni nyina bi mema no so shirt trousers ni o material de ni o kaki de o wrist watch nsu ni shoes center spread carpet TV stand center table standing fan jeans ye wo eye knickers any o trousers wo ho sanso na lacoste ye wo round neck enso so ewe yen ho enomo a ye ne NIB bank ni de ni hwe wo Achimodan mobile eya no afren 024705 8102 0245 0247 05 8102 eno ne number be friend na yetimi ajo so nyankopon ya adom a Farmers Day enso ba Farmers Day ba ntia ne ye ne municipal director of agric betwetwen komo ewo ehanomo a
already or fear ha nti ye de ni be room enche kra na wate ne nka but before ye kwakodi san komo no na migusu American NPP one joint meeting koye ya no achi de communication bi dia babonten and this one goes to NPP MPC no omabo mutirimu se nkom be show yira Ken Ofori ata be show no krata yi eko e dia mawom enti enra at 5 p.m. meeting no koso ewo Alisa Hotel omuwie ya no resolution of impasse in the NPP parliamentary group date near 22nd November 2022. Over the past 2 weeks, especially after the president had engaged the majority caucus over calls for the ouster of the finance minister, as well as the minister of state at the Ministry of Finance, and a statement on the engagement had been issued. The country has witnessed a heightened public or media discussion on the same subject matter. There have been occasional individual interventions, some of which have not helped the resolution of the issue in connection. On the other hand, some of these interventions have contributed to escalate tensions and suspicions. At a meeting this evening, the 22nd day of November 2022, involving the majority caucus, the leadership of the party, and the Council of Elders, it has been agreed by all to refocus and recline to the earlier position requested by the president. And near omo agree on ni nyina no mekodi nkomo we ba ye beba so na ya beti efi ho ye ni owura Samuel Obing, Executive Director, African Parliamentary Network. Ye ne konko twetwe enkomo eja be wote min kan FM so ni Maakye ya minia na bibia boko de body ada ma me ho ye pa super na mo kire se report na eba abonten na rank Ghana Parliament number 1 e woden ho wadaroma yo Parliament ahodo am wo wiase nyina no susudua ba ko a yedi susu omo enzi ye hwese Parliament be ye bofokasam ye be kan se open Parliament no emu be ye open by ka se open Parliament a ni ye hwese Parliament a oye transparent is hwese ni nyoma ejuma a odie nyina no emu da ho fenkyerem timamofo timi hu juma a omo die wo mo tenase a timamofo timi hwebi timamofo timi koho ekohwe omo timi hwe na internet so ni ade nyina. Apart from transparency means an open parliament, the parliament are accountable. Accountability means say mrasibuja for ni mrasibuja nankasa nkasa ebu timamofo akonta ewo juma wo mu die ho afi so no ye hwese members of parliament ni parliament ni nyina nti e kasa anyoma ni nyina bomu a the ujinabia ewo mu jinabia eye papa na no yakasa wo ye parliament a wo ye open the Africa hanyina no civil society organizations and as ekuku ensha biasi etitru a omu free Ghana ha Kenya South Africa and Kronkroaka no and ye share na ye di susudie bi ba ya ye frɛ no Africa Open Parliament Index yi afimienu bia no every 2 years index ne be kyerɛ Africa ha no mrahyebeja oye open as per explanation and media earlier on what constitutes an open parliament. I think we no index ne measure West Africa amayamaya wo West Africa omo mrahyebeja ye ni say West Africa amayamaya wo ha no ye 15 Ghana ka ho a ye 15 na emo no mienu wo mo military for etu abaya de so before the end of the year 2021 until omo yan for omo anka index because the military to abaya de so na the parliament in shede ni hosa nti amayamaya 13 na aka no West Africa ye use susu dia na ye index no na Ghana na edin kan as the most open parliament in West Africa. Ghana nya ohamu nchemu no be edusia echo a little over 60%
with about 63%, Ghana became the most open parliament in West Africa. But it's just 63 over 100. Next, Ghana is the most open parliament in West Africa, and so still there is more room for improvement. Because we got reserves now 63. Now 63, and on a champion attacker, ultimately winning will be idea. Just school name Munan Katano, Assembly Hokaka. You're presenting my speaker. Now what you muno. And you take advantage the chair speaker of parliament, the leadership of parliament. I say the Juma was so multimedia, then the Ghana parliament will be more open. The man in the deal Mutrimus or the most open in West Africa, maybe because 63% there and Sheda and yet Papasa. Enti omo bu nkonta no mo modules of operandi a omo use and omo amfa ntokwa de sotro ba ekoko so na nka ho Once that see a parliament be open, I'm a transparency anymore. Once that because parliament yetimi hwebie ni yetimi ehun de ekomu currency na ma ehun dem tokwane strobo ekoso no eno no sa no etimi maximum of timi ekire parliament in for said ye moye ye ni tiemu bi enya ade aye ade papa mo hwe na mo nyae parliament bi no wo ho no mo a sitting na nkasa kra unya bi hwe nti se sotro ne ade ko wade obetia ne ze media for kire wo se ye course oni and so well mu na nkasa kasa we ni ntini fuso ene ye ko mu nti no an open parliament ensures say ye nyina ebetimi ehun de ekoso de enye no ne abo mochi afa ho de ekoso yie no so ne abo mo abaso afa ho. Okay. Yate ene na mayemfansi ha no mu bibie ne ebesa ba wo nchen biem. Yeda mo ase. Enti yani owura Samuel Obin ono executive director at the Africa Parliamentary Network ene ne kwatwetwe enkomo no. So back to krata na migusu amaking kan mu nsem de a kire wo no. Na fe yentoa so NPP MPs no almost so monto ho ase but enra after the meeting na omo kokohia ye wo Alisa Hotel no. Omo nyina ade atum se 1 the demand be stood down until the conclusion of the round of negotiations with the International Monetary Fund IMF, which would feed into the 2023 budget. Into the edin kind, omo nyina ade atum se omo anomo kan se opanini yempam no nkonkonkonko but sisi ane de omo nyina no omo nto omo ho ase de but omo nyina ade atum sisi ya se opanini no ebetumi awie IMF enkomodidie no eno achi obetumi asan ba parliament na nyankopon ya adom a wo chena 24th November waba be present budget 2023 no ne etoso miensa se obe pass budget ni wi omo ye se omo ntumi ni nya adwuma enti se unse we ne appropriation bill no de ba enti omo wi e wo se ko committees ahodo no omo ye se nka koduru ho a enya de omo ho be shem but si ya no ma jom atum se omo de omo ho be shem na omo go through afi omo kire se we no a omo gitum no eye de meeting di nkan omo ne omo mpani kokohia ye a omo gitum se omo be pene afi obi nim ne kokko ba ya omo san be ka se omo nto omo ho ase no sisi ya me no ka se die omo kire se omo age atum ebiem womo hye members ni nyina se ochena na mo obi antu kwan memo obi am boycott parliament no omo nyina mra mehyiam na afei papa ne presentation ne nya kama na o kire se leadership no any party no e de adesrede e kodia mo bia so on fa ne ho nhye government business emu na emwa ema sumdwe entumi emra krata yi empanifo a omo nsa hya ase omo yemienu honorable Ano Dompre MP and a majority chief whip Eddie Mao May Mrashibe Fie Sanso and Justin Kodia Frimpong a general secretary at the Emma NPP Amanyukuno or no so Sasha Sie and Omodia Ba Abonting. Indeed, that is it. Yankopon Yaduma Wachanano, I feel you on Jatum Openino bit to me a co parliament na or the 2023 budget no at the aqua koshisha so ewo ho. Asem kro ya ho na Yera Kennedy akompre kwa Japan no so akasa. Or the two MPs ni nanim so osrewom. Omo Emma finance minister men adwuma. Owie na bibi wo ho no mo betumi aye.
ne nyinaa ɛka ho ebi yɛbɛkɔ akɔdi nkɔmmɔ but ma mefa aseda nkɔma Samchi Enterprise akɔfa Unisem cement de aba super sem sɛ cement bia yɛde si dan a ɛma dan ne timi yɛ kama no wakɔ akɔfa ne nyinaa bi de aba a wɔde boa pa amantra wache junction na wɔwɔ story building kama bi mu ɔbɛn Dukes filling station no a uduru hɔ no mo a wobɛhunu no ɛyɛ iron rods na wopɛ ɛyɛ nkyɛnse a de bɔ dan so na wopɛ na doa ɛna wopɛ ɛno nso so uduru hɔ a wo nsa bɛka bi frɛ wɔn wɔ 0243583190 0243583190 ɛyɛ number abɛfrɛ na ɔmo atimi agye wo so kama paa afei abusua sɛ na medi kan ka kyerɛ wɔ no nyame yɛ adom a 2nd December ɛyɛ Farmers Day mostly na yɛ 1st December but I don't know why afei deɛ ɔmo de kɔ 2nd no ne sɛnti yɛ ne yɛwura Isaac Man ɔno no yɛ Municipal Director of Agric yɛn sa ka no wɔ fie ha yɛne ne mmɔ ho nkɔmmɔ kakra yɛnya ne nteɛ sɛ yɛn mpɔtam ha deɛ ne bɛkɔ so Friday yɛwura apom bɔkɔ deɛ nyame adom bɔkɔ na waso yɛ hɔ bɔkɔ deɛ ɛhɔ so bɔkɔ yɛde radi ase okay nti mahu sɛ wei bɛyɛ the 38 Farmers Day celebration a ɛbɛkɔ so ɛwɔ Ghana ha na afi wei deɛ ne deɛ sɛ ɛba kofridua mostly ya na yɛ 1st December na nti saa deɛ ɛtene sɛ the first Friday in December. Oh, okay. Nti to the be to me first. To me first. To me 7. Okay. To me 5th. Okay. But the emphasis is the first Friday. First Friday. And I feel we the see 2nd December. And into na yede ko 2nd no. Okay. Now mo chese because ko for dia. The ɛtene sɛ afi bia no region hosting National Farmers Day no. District and municipal assemblies was a region no. Omodi kan edi omodie no. 1 week before national day no. Baso omo region. Nti the essence say this year no senior we di kan ba Eastern region national day no. On the 2nd December. Erona president beba sie no. Beba sie na beba so okofo dia. Okay. Nti santi 33 district and municipal assemblies Eastern region no be di ye di no 25th November Friday okay na ye nyina assemblies no ye nyina no akọ Koforidua akọboa national day na region hosting no it is sanity it this year no district and municipal assemblies Eastern region no omo be di omo de na wotwe ansa na we na aba ni nyina ye Friday ye de na Friday okay enti me ba bremu central Friday na mudi mo Farmers Day sanity me kwa sene man so asa sanity me kwa achiase so because of say mo na mo ye host region oh okay okay na ye de no be koso we hemfa ye de no e be koso Odan Kwanta. Oh, okay. You best start at 8 o'clock. Na say na be ye. Program outline there. The dimu could akutene pa ne say awards na ye de ma ye kuafo no. And na food exhibition kakra ebe was. And na afi so this year team no. Ye pese ye stand bi a echire this year team no ne say accelerating agricultural development through value addition accelerating agricultural development through value addition it stand bi be wo ho a ebe chire bibi a yen as a mensin no ya ye bibi through accelerating agricultural value accelerating agricultural development through value addition no stand no oba ha obehu gari for na emrebi ani omo ba ha na omo ye gari ayedi kube yedi akakaduro yedi beans afra omo be wo ho ena ya ye Regina Tom Brown so ono so be wo okay ena ya ye mu a ye dua e wo ye mensi mu aye perfume rice eno so ebi be wo ho ena aboabo so be wo ho se me kan sa aboabo be wo ho ya brobe aya package and also be wo. Oh, I see. I see. Basically, it's a mini exhibition e course ko food ya ni bi na mbe wa ha. Bibisa. Oh, okay. Okay. But say ye ka Farmers Day mostly no ye ka ya e omo so se kan mu do no e na e ba ye tirim. Farmers Day no hwan mo ne ya na ye celebrate de ma wo mo ana say wo so mo ba bi. In fact
meka ne say eye omo a ekuaye djuma edom nkon ejina omo so enti ye ka ekuafo ye ka omo ton agrochemicals ye ka koka processes emufo no omo si emu omo ye enwo omo nyina no omo beba ase any ya public officials ya emami ebedi enim emami Victoria Edu politicians no nti yen MP be wo ho exactly na MC nso be wo ho presiding nso be wo ho oh okay sa ne be ko no nyame yadom a efia da yi e wo dan kwanta ehemfa poten omo Deba grounds ho okay my mo selections na wie dada because yenim se basa na ya mo yi nkrofo bi a mo ball mo abaso my sa selections na nyame adom ye wie na me ka we kakra mfam in fact Farmers Day na abakwasem kakra Farmers Day na abakwasem kakra Farmers Day no ye started 1984 na de ba ne say 82 ejahihie bi koso I think 85 rather, na 84. 85, 85. First Farmers Day, in 1985. You see, say, Ejashishi see 1982, and ma a combat 1983, no. After a combat 83, no, ye farmers. Epejomu, omo, friends say, omo ye jumadin, emma 84, eduane baye. In fact, dia inim is seen, say, 1984, no. Ye kwia ejuma no economy by 30%. Na che say ye fie komwa mo afi eduane aba. Enti na ban na so that time na ye military government the PNDC. Edwen hu say aban ye bibi na ode bo ekuafo na baso. Say senior komwa ba mo tumi apege o humi so a eduane na ba na eso aban ni. Enti na aban ni dwen say ye bibi na or the bomb abaso and no na ekofa Farmers Day ne buy into abani ye ne say the first Friday in December or be declare a public holiday na ye dia celebrate ekuafoda na ya mom ya honor mu into no na bakwasem kakra ewo honini na first one no first Farmers Day ne di no osino okay yeah south osino eastern region here na o hwe 85 ho the see ya ma Farmers Day ni buy no kamia koye say bibi similar na ye wo musisi asisi amene wo ka say ya enim say economic hardships kakra wo ho eduane hu nsem ye den kakra enti imre mu ye imre a say ye friend say ye hye ekuafo no nkran na omutumi edo na eduane ba enti sa na ye adwen say afi Farmers Day ni de ye bon pai say omo asi omo nan so nyina na omo etumi aboa na etumi abo ye ekuafo no abaso na etumi ahye omo nkran say next year de sani amu ye na mre bi etwa mu 84 na ye fi komua no eduane ba 83 ye fi 83 komua eduane ba ebu so no saa so na next year no ye hwem ye dan mu say mo bomoden na eduane mranti ye pese you see Farmers Day we edi share ye ekuafo no nkran say we are relying on them. We are looking on them. Say omo bomodin na eduane mbra into me embra. Okay, inti yedim say Farmers Day there na celebration how we call ye be bobo bonkrofo bi din ya bo ma baso any sa no mane no. But this year no then e be so special. Enkonko ye near last year you hu ye say we best farmer na bicycle, best farmer na Wellington boot keke ne sa no mane no. Sambre na ye ma sekan peno any Wellington boot ni nyama no samre ni de atwam le nya no kre atwam and anu ya me Brim Central me so me kan Ghana hina ba me no Brim Central ha na me wo enti me restrict me but tell us you hu see man crofo bi bicycle ponkwa bodam no hu bi Brim Central there oh yes we will come to that but who hu bi me hu bi na assembly bia ni asemote into na me restrict me to Brim Central na obi awi ni best farmer na mo man Wellington national day no kra no the win no the overall best national farmer no ya man dan
I think 2 or 3 bedroom, well furnished. Baby or pebiano or no extra location. Farmers Day celebration. No. If 85, I be do. It's a side P and a coso. A big crania car. A been bicycle. Yes, it's assembly biani senior. In fact, what you might be about my main car the sea last year. Last year, your honorable MP Alexander Akwesiakwa honorable. Overall categories, I mean, overall category, DOD first, DOD second, DOD third. I was thinking no of fire. Now DOD first, no. Onya aboboya. DOD second, onya motorbike. DOD third, onya fridge. Any double deck double friend is saying fridge akesiye no. Tenti na ya chemu tu no. Onya baako. DOD third no. En onya TV so. Eka ho. Enti no yeah de in fact main can we so in fact 2020 your former MP onuna a friend is saying odi kan and odi aboboya eshase and na your current MP so abe pejamu akọ aboboya motorbike and fridge ne TV no it no yeah story omo commitment to it na was so in fact very commendable MPs MPs very very commendable this year so no MP wachre oni ya kasa say this year award no so no or bano in a very me won send your mechanic wo twi but send your boy last year no so sans no wa say wo ba this year so sa pepe oh okay but onyan chire ade ko de da so de on the tennis say the end the meka say they need do I just want it to be a surprise. Oh okay. They need do okay. The MP Edibeba no who be do her. Wow be na criteria be na mo de but criteria ne de member boss the di kan say wo okuani na o pese ye bo wa baso no ana o pese o ba into the farmers dey na competition na the esi say ye extension officers no omuna omni farmers ne ba aye from nominee or the nominee beba enti aboabo friend is saying aboabo extension officers no okay omdi farmers beba enti omdi farmers ne ba omdi ba na according to category enti bia na ebro aboabo for the ba ko beba okay odan kwanta for the ba ko beba sana isem omnyina omdi ba ko beba enti na fe no omdi ba na use criteria no criteria ne say ye beti inspection and evaluation team municipal agric officers become municipal agric officers some your supervisors be about 6 da unit your unit heads our department of agric na ye the nominees ni nyina mom nominees say to be 50 60 and above na ye the mom no the 2 weeks on the field assessing the farmers na 2 weeks no mu di no the criteria mo use no eno na me bo so first say wo farmer na ye dey wa ba as a nominee e say we extension officer na eye ejuma at least for 1 year e say say we na anya ejuma no ntumi nominate o e na dey di house so no nti me ba obeto so ba obede no na ye ejuma e say onimu say wo ye kuya dey so onimu nchirechire o dey ma wo no wo di so okay na first criteria na say e say kuya na wo ye no e say brofom no we ka say e say diversified and integrated farming operation. Like say enye bibi ba ko pe na we ye. Say we don kuma we ye anyemo a we ye odua bro odua we no kra no brobe ana vegetables kra no e bia ye hu bibi say mu no kra no say bi omo droppings no utumi edigu ye fertilizer kra. In fact your typical example or ha ye farmer ye last year they winning second no I friend amahinewa na befu ewo friends aboabo ha say uko abefo no mu a 2 years uko hu se ne abe no kona start ye fruit no ne mu a friends amponchi no omu bin no e no di go ase nti be hu se leaves no nyina ye green enti no ye assess wo no nyina ye assess we no enti no ye assess wo no scores no 1 to 10 enti say ye hwe ye assess on this criteria na we ni mu a no must score e we form and if you also no your scale of operation ejuma na wo ye no ne kase te say 1 acre ana 10 acres ana ye
wo dan echi na we dodidi wo dan echi na we dua ebrom ba ko ana mienu enti ne nyina no omo hwe na omo friend is saying almost call if you want so ye pese ye hu nimdie na wo di ejuma no se nimdie na wo di ejuma no etesen fertilizer wo go fertilizer wo draw ebro wo go fertilizer ne sen mre ben na wo di go fertilizer no enti no husbandry knowledge and no so mbe asel so if you also know in Raymond's environmental awareness and relevant practice wo do no wo hwe enwiem no wo nimdie na wo nti asefa hun etesen aboabo ha sei ye wo okueni bia ye frɛ no okese nanse ye hie mu wo assembly ho na ye ni researchers bi ye discussion stakeholder engagement on brobe na edua no senia na ebinum DNA gene na o ka se ono ne DNA de nso ne simu sa na oyi gata ne pe sa brobe no bon se emre no do no utu a bon se engine into all share the environmental awareness in terms of say all control erosion ni nyama ni nyina no into it's a criteria e be assess into you assess na we are there no must call okay and if you want so no kwanya utumi esi say problem si wo kue mu a kwanya utumi esi ano into say identification of farmers problems and innovation into kwanya utumi solve problem ne nyina no okay enti ebreni nti enye se ebi a wo ye kua ne keke bata wo se wo nya ho nimdie wo ho nimdie wo se wo hunu se ebre we mu udua makokura no ebe yeye ebre we mu dua makwa enye yeye wo se wo hunu ne nyina yate okay ya breni nti dia hin na be pese obeka ho asema minyi bisa wo dia me pese ameka ho asem se ne amedi kankan ne se farmers day we no esonko kakra ye pese ye de hye nkra afo no nkran na omo pege omo humi so especially afia ye community dia need to me aba na farmers day no so no ye mensim no ye nkrofo bia e ye omo boa pa enti mebubo omo din na metutu asro mo se emiri ne du ye nim se efoma ye den but ye sro mo ase se ne omo boa no omo nkoso a enti mebubo omo din keke menche bia enti no se ne ama boy MPs din no omo so no makandia ya jumedi omo ye eboa farmers day na Professor Kwesi Opoku Amanfo immediate Director General of GS last year Obuoba and agro input company from Apes 10 last year omuchiche ndro ayedeka and PPRC and Pedu Enterprise Cocoa Merchant Shell Filling Station Reginald Enterprise Jehovah Jireh Kebuedu Sami Agro Amoscom Ako na GPRT chairman omo boapa GPRT so boapa fridge ni sewing machine afibia no omo ebres yen sanyama no say enfama yekuafo Be Kind Enterprise PH Frimpong Standard Water Die Grace Bakery Amajaro Cocoa Buying Company Being Cancer Family Wise PBC AK Wood Mebri Enterprise Akim Bosome Rural Bank Brim South Rural Bank Sankrofo no omu na ade ba kwa mpese me de tudwane se yenim se nyama mu ayeden yenso ye tu anamo a ebetumi aboa ye krafo me ne wo kasa sisi America ban boa Ghana ban wo fertilizer bia America ban de sika boa kakra sa project friend Grow Ghana me ne wo kasa ya start wo MNC mu na de tene se wo fertilizer aye Yara Activa aye NPK but the nitrogen was so etumi ye NPK juma etumi ye urea na ammonia juma eno no wo bag ba ko bia aye 50 kilos no wo bag mienu a ubenya ba ko wo 2 a wo 4 a ubenya 2 wo 6 a ubenya 3 buy one get one free no be but start if 2 enti no so far no arrangement no agrochemical company retailer be or MNC my friend is Sami Agro who ko Accra station on your left side on no main distributor o per se who ko toss fertilizer ne bia o de Ghana card and enti me shame en crowd for no nkran say ye ntina hokwa na ye bibia ebetumi aboom very well until Yankopon ya dem Friday na odan kwanta ye nyina ye kwakohia Farmers Day no ho no mo na ebekoso every ben na ebekoso na ye be den yakọ mo be convey yen de yakọ na obi e ba ne ba sani atene se ekuafo mo wo
odan kwanta ne de ande omo nyina no ombe wo ho any award winners ne de ye be convey bia e de omo akọ enti already know omo de omo ni mo ho award winners no yes omo ni mo ho oh okay enti sa nete na other farmers ne de mo some de mo solidarity aba ho yes especially last year for no mo winning no mo hia wo mo so okay omo winning no moral support okay eye breben time no 8 o'clock ya cha 12:30 na mo afiri ho no mo okay yera Isaac ma yena se na yemfansi ha no mo yeso so ye de ani bedi akire ye beba ho ye ne mo na ebekọ na afiri ye bekọ so ho no so ye de ho report abretiefo ye da ase bebre yes we da ase enti ye ne yera Isaac man ono no ye municipal director of agric and ye ne twetwe enkomo ni yankopon ya adom the 38 farmers day celebration no ebekọ so okofori dua na before akofori dua de ne bekọ so no eno no ye national akofori dua de ne national de ne de ba akofori dua no before no e was say other district no celebrate omo de na wotwe ansana national de na dru ho ani ntini yankopon ya adom Friday ifie de ya and farmers day celebration yen potamo ha de no ebeba so na mo amowo bremu central no mo de ebekọ so e wo odan kwanta no ne edi ho nkomo sisi ya nti wo ka ho bia ni pa chawo na wama na boto mame fast dan koma Hector International School 60 years anniversary celebration no koso nyame ya adom 28 adwoda ekopim eye 4th December DSS celebration koso din almost says 60 years of life-changing education imparting the next generation. Na ngume suya so finshi aduesia nie ena omo de sesan krofo ma brabo ama omo so da chinchiri ma womo ba no nso betimi anya so emfaso na ebe hyase adwoda 28 November clean up exercise no be yensiesi adwumadi a ye ba be siesi krom ye be siesi sukum ho ama hwate wan afei Benada 29 for non so career and traditional day enti sakoda no ne opeso obeye da chie no ombeda ni nyina di ye wo master and miss Hector celebration so because so entertainment ye begie ni eda Benada no ukuada so ye dia go kansi adwumadi be hye so na fe ye de so adwenhwe quiz no so ye de no so ahye so ho no mo ade chi ya wo da ye 1st December eno no ye betu ye ho agu achimodan monten so na ye flow to kese pa eno no mo say o ba no ahye wo jeans trousers blue na fe wo the anniversary t-shirt no e de agu so na kama pa o we sneakers anu we look so smart and sporty on Thursday no if yada ye 2nd December no so e homecoming old students ni nyina ba na omo de omanimu nyama beta adwumadi no achi ade achi a memeneda 3rd December memeneda 3rd December no omo the ground deba dwakese ne ombe bo na fe nkasa kire ene abasobode adwumadi akoso speech and prize given there eno so bekoso ho no mo wo mu wie pe omo bekọ akopawo ICT computer lab womu esi ni kama na omekopa ho ntoma e dia ma school no chairman de medmedie ye lawyer Charles Owusu Juana or old student 1972 year group no ka ho bi founder any leader e de ma Kesam law firm on one percent me bie ni law firm na je say school no abon ho modern pa special guest of honor e ye nana Akua Santewa otoso miensa kotoku ba hema eno no ma me de ni munyamba beta adwumadi no achi sanso so ena yera ya wasafo mafo ofutufo pani de mama pani akufu adon so beba ho no mo na Dr. Grace Bediakon kane abanku ntabufo ene oye member National Development Planning Commission wono so beba ho bi na onimunyamfo Alexander Kwesi Akwa achimodan mra sebedwani ma me Victoria Edu enso ye Brim Central ye municipal no wo mu chief executive obeba Krontin kane de ma achim kotoku traditional area enso so ebeba ho no mu ebi aboabo ena na asesom ne bekoso aboabo Hector school mu ho ena na asesom ne bekoso 4th December ebe kwasiada o ba no ahye atade fita sanse awurade ni ediniyi Hector studies go with character training Hector the famous Hector the pace setters Hector opanyin de panyin eba choma ye na ye homra ye ba ye de aka nyina e de toaso e de amount enkoba bia enkoba no
ebi aka wom yebedi ne sisi a yeba Ewurade adwuma na ya short work say enti grass ya mo nhyehyɛ ɛna mo ahyehyɛ ne wonransa no munya madwuma ne to hɔ esanse munim ye na we de hwamu a wobɛbisa bi ɛnyɛ nkrɔfo yɛ ɔmo wɔ akyire ha yi a ɔmo sɛ ɔmo yɛ aluminium works ɛna mkɔfo ɔmo a ɔmo aba bɛsɛe madwuma ne sɛ ama me aluminium works ba de a keto boss na me kyerɛw God's way aluminium works na ɔmo nso ɔmo yɛ hwan mo ɛyɛ asɔre ana dabio wadwuma no ɔmo no pasaa no we mo no betumi ayɛ ne ye ɛde ama wo enti sɛ wasi wudan awie na wo pe obi amara be check glasses ɛwɔ ho na we mu ana ohia mo na sɛ wo pe Italian sliding windows ɛne ne doors hinge doors projected windows swing doors pulpits collection bowls ɛne de kika gan ho nyinaa ane we mu no mo betimi ayɛ madwuma no kɔfa mo brɛbe no mo mɛyɛ madwuma na mpo ɔmo wɔ he God's way aluminium works ɛwɔ Achem aboabo ha ya ɔmo ne aboabo musie no ne di nhwɛne mu ɛnkran kwantempɔn yi so ya anase wobɛtumi afrɛ ɔmo ɛwɔ 0547 148 126 anase 0276 086538 God's way aluminium works quality service our passion. Hooray! Hector International School is 60 years. Yes, 60 years. Part of our 60th anniversary celebration, a week has been set aside for this great occasion. On Monday, 28th of November, is a clean-up exercise at the forecourt and the outskirts of the school premises. And the dress code for this is the school uniform alongside the PKs. On Tuesday, 29th of November, it's a career and traditional day. We students are to be clad in their future professional wear. And to seal this program, it's pageantry, Master and Miss Hector. Venue, primary department. On Wednesday, 30th is fun games and quiz. This includes indoor and outdoor games and the interclasses quiz competition. Wednesday wear is the prescribed attire. Thursday, 1st of December 2022 is floating day. Yay! In our 60th anniversary t-shirt, a blue jeans and a sneaker, paint the principal streets of Akimodan with the beautiful colors of the school. Friday, December 2nd is homecoming. The grand derby is on Saturday, 3rd December 2022 at the Obuoba Hector campus. There will be inauguration of our newly built, fully furnished ICT lab and an exhibition. And talented students would also put up lively performances for the celebration. Guests of honor, Honorable Yao Osafo Mafo, Senior Advisor to the President. Special guest of honor, Nanekia Santua III, Queen Mother of Kotoku Traditional Area. Guest speaker, Dr. Grace Bediako, former head of Ghana Statistical Service and currently a member of the National Development Planning Commission. Chairman, Lawyer Charles Ousu Joanna, Old Students, 1972 Year Group, founder and chairman of Kesan Law Firm. Our supporting guest, Honorable Alexander Akwesi Akwa, MP for Achem Oda constituency. Honorable Victoria Edubedu, MC, Brim Central Municipality. The attire for the Grand Derby is the school clothes. We crown it all with an all-white non-denominational Thanksgiving ceremony on Sunday, 4th of December 2022 at the Obuoba Hector campus. This is Hector at 60, and as we turn 60, we turn the world around. Hector, an academy that strongly believes higher education goes with character training. Hector, oh penny the penny. Super 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 sub cement and superstar cement and it's here dear merci for the contractor for nyina tuaguso and some G's enterprise and akofasa cement mienu ediaba and to ye merci ni we a contractor wo be ye project bia and super sub cement and superstar cement and no necessary water and one day the grade no and 42.5 hour and 32.5 hour na so ukoto superstar cement and no say 32.5 n Ghana nyina and no penny cement and 55 kilos ya chow 5 kilos free ninina and some G's enterprise and ako fadia back moda some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti wo pe super cement and superstar cement anase iron rods ni bi etu aton no some G's enterprise ewo Akimoda Amantra yene Dux filling station no and e bon hwe ni mu frɛ wo mo ewo 0243 583190. My praise is centered on your grace. I don't Odamaye, Adru Subiamo, Adru Subia.
na ɛdeɛ na aduru so yi ɛno anu abisa no ɛyɛ dwumaku a ɔmoboa ɛma nipa ɛnya ne nsa no nnwuma ɔmode saa nkyerɛkyerɛ wei ɛɛba ɛwɔ akemɔdaa ɛde abrɛ obi a sɛ woyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima sɛ woyɛ akwadaa sɛ woyɛ panyini wobɛtumi asua bi na neɛ na adwumakuo bɛn na ɛde saa nkyerɛkyerɛ yi ɛbrɛ yɛ kwa yi ɛyɛ Wulidak Technologies Ghana enti ɔmode nna mmienu ɛde asi wɔ ɛyɛ December 2nd to December 3rd ɛyɛ Friday and Saturday ɛna ɔmode asi wɔ a ɔmode saa nkyerɛkyerɛ wei ɛde ɛbrɛ yɛn na ɛdeɛ ne deɛ no mba bɛkyerɛkyerɛ pɔtee sɛ obi pɛ sɛ wɔsua plasterboard ceiling design anaasɛ POP anaasɛ electric fencing installation and a car and motor tracking system and a CCTV camera installation, satellite installation and a biofuel digester. Ni nano, ye bet no, sada no. Eno no. Dabi, na ye we ye part 1, tie part 2 no. Ye bet no sunny see after wash, washing powder, floor cleaner, shampoo, shower gel, and why yang sunny ye see a yang emrenso ye bet no, and organic liquid fertilizer, organic powder fertilizer, organic weedicide. Ebusia for some person picking farms in Libya, a 20 Ghana city. Farms no, Ebiwo, AHENKAN933FM, and a total filling station. Any Bosumi FM. Program way Ebekwaso Ewo, King of Great Chapel, Akemwa Sene, Yane Akim State University College, and a Edisha Nimu. Sa Opia Sembisabia, and a Sika Obetia, now a fre Ahuma Weso, 0244 95 99 49, and I say 0244 63 50 07. Ubetimi Ashia our Facebook, Aya Adu TVGH. Amanfo, way Ayan Sanuyuma. Yatra way in area no. Yabema certificate, Yabeba Juma, and a pen driver. Programs Nina Eguguso. God have sailed through. One day, one day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba AHENKAN933FM me ba to yeda se bebre se watwen yam yakoto nkraba ye to aso hye nso mache eni dwumadie no edin ofre me Obuoba Ofori Amanfo ma yemfa sedanko so ma ye aboafo mu kra yemu ame di dwumadie de brewo Light Farmer Limited se anopa mi nka nkyero so wadi nduru akase mienu ene wode aba monten so baako eye Femiblex syrup ena baako nso so eye NBF gingiva gel mamini hu adanse mfama osisi ya na Femiblex syrup ne de no ye madia ma no amaware na munkumafo munsenom munkununom ene wo akaka ho ede awo etwa mompowa no afedi nyame adom anu aduru aba ebia na wonsa buomuo no wunya o hawbi eno kan hu bi na ama untumi mfa yafunu ngoba no obu a so no otumi fa yafunu no but eya na esu bubu na ebubu na ni beba no so na nyina sei e wo se ye hwe ne yi saade ne nyina de free ho Femiblex syrup no eye duru a eboa ema fallopian tube ni nya hoden nyarewa bi e wo wa ya ase ho no no ebe ni nyina de free ho ama won so so ho atimi ato oba besia mua ose be bosome miensa ni omu ne nsada ono so ye sere anu osere bi sa nipa no ye boyensam anu obobi o yare wa hwe ye obewu anitime kanfo Femiblex syrup ne de ama o se fahwe eye ohun aduru na ohun ntumi ento se ne be ya wonso betumi afa yafunu awoba no ebi obu ono mo so ono so obebu ne nsa na emom obu ne nsa bo nsa na ya ase beka se ye de ade pa sekan ato ho a ye twa eba se ha dwen me kanfo eye Femiblex syrup no de ama o ebe boawo ama ho atimi ato kama afei NBF gingiva gel no so eno de eye anum adwuma ade ya ni se wanum eyi nka obi ntumi nka nkyerɛ wo nanso so na yade a edi wunya pa enti ma wonsanka NBF gingiva gel no ebi se wanum yi nka se wanum enyi nka ebetimi anka mo obi anyu so bi because onipa de wo ye den wanum ebeyi nka kakra bi but o use aduru ya ebeyi sade ni nyina de free ho ama won so ohun atimi ato obi wo no se mo wanum mo mema num mema num bi wo ho no mo e wo a esuru tumi kan ma wonsanka NBF gingiva gel no ebeyi ni nyina de free ho kaka
ɛna ɛyɛ agye osena bɔ so ana wo nsampo ɛna kaka ɛyɛ agye abɔ so ana utwi usia wo nse osia chi na mo ne tumoja saa uhia NBF gingiva gel no ebetimi ani nyina de afiri ho e ba cho pharmacy bi ye pharmacy no uduru ho no mo se mepe NBF gingiva gel wo de ontumi nka NBF no kra no uduru ho se mepe gingiva gel ne bi gingiva gel unya kasa pe aduro no e de hohoro yanum aduro no e de ye kaka ho adwuma no unya kasa wo nsa ebeka bi babi bia ye ton aduro akyem odan ne mpotemo ofuase ayire bi ne babi awo no ukoho no mo a wo nsa beka bi na mom kofoduafo beko Gibson Pharmacy or Kanshi Kingswalk Herbal Kelmelt and Destiny Link ukoho no mo a wo nsa beka bi ashan ma afonso uko Ecus Pharmacy Lina Ventures and Widama ukoho amonso mo nsa beka bi temafo beko Top Up Pharmacies Misty ewo Ashtown Lancer Chemist and Asempa omunyina ewo Kumase Otnek Pharmacy Azuma Pharmacy omusu nyina wo Tamale Pharma Trust and a Jukad omunso wo Kaswa ukoha wonsa beka bi Jujani Pharmacy Manskai Herbal enso Doma Hinkro 180 Plus Pharmacy and a Kinako Pharmacy enso bibiani obefre yen ewo 0542 odi fa homa no na frɛ ne bi sa omo se baby ami woni menya mo aduru ni bi ato we he omo beka akere o 0542 929628 054292969628 0244 661941 0244 661949 ofre 41 ofre sa number no a omo beje o so na fe baby aduro no benya bi no omo beka ho asem e de akere BM Audio Solutions also say a outdoor speakers bass and a lead combo and a keyboard combo and a one say a Fabran NCC in Famau power amplifier na say so Fabran NCC in Famau Fanko and Cranko Kumasin Koboka Brassene Yane Aegis filling station dealing with her frame 0243 977299 0243 977299 and a 0245 278159 0245 278159 Freyen was our number ni so na yentimi enyo so F in Cancer Asatec Roofing Company and so na every F in Cancer oni company a friend say Asatec ye roofing company and omo aka bom and omo de nchense ne dia ba che modan ne importemo na busia long span roofing sheet products no yo ni nyina bi a free sanding seam self lock IDT IBR yo ni nyina bi sizes no so a free 0.3 mm ekopim 0.6 mm you will be standard roofing sheet your aluminium alosync galvanized cullet and a rubber roofing sheet ni nyina ebi yen ho enomo accessories ebeboa on your reach caps your ring gutters valley gutters side stream and sizes ni nyina so oba ho no mo awonsa beka enu achi nado a ye de bo edan so no ye wo colored nails wo ho wire nails wo ho and a roofing nails no so ye wo bebre no a ewo yen akache China Turkey German metal doors so yakofa bi diaba wooden doors China plastic T&J ye oni nyina bi 20 years manufacturing defect warranty and ya hwe ni mu ne de aboso se pan ye je hudi enu nti branani yen embedi edwa oba ache modan Kia station no ye ne ne die ne hwe wodwa kese no achi ho no mo a me pa chawo ye sign e wo blog factory eno no intia mo hotel junction Ash Foam Depot no e ho no mo na obehu ne yen e free 4 to 6 inches blocks and a horo blocks ye supply enwea and a bo se eye dan na wusie dia unya ba F nkansa ne a wope bia no onsa ebetumi aka omo wotem abeko old CMB Cocoa warehouse e ha obehu ne yen sa so so na intia mo hotel junction maka ho asema kire wo obehu ne yen wo ho 0245 979311 0245 979311 ofre a ye nsa ebekan na ye no abo enkomo afei bronyanyi ye be cha adofo ade bronyanyi ye be di amana ye da enwose ye koto nioma ne boe den enu nti na Frimpong Enterprise watete ne nioma ni nyina so se hu eye achim odan mo ankasa mo so de onya wura ho no a ade a wonsan ka bi eye nipa ho akwa na emom eye ade odasani di dwuma nko ade a mepacha ubowura eye
Frimpon Enterprise ɛyɛ achim ɔdan mo no a nya wopɛ bia onsa ɛbɛka Christmas yi yɛbɛyɛ hamper ɛde akɔkyɛ yɛ adɔfoɔ ɛhɔ na wɔsɛ woba yɛ hamper ne boɛ fo bibia wom nanso so ne boɛ fo paa ɛbɛkyɛ achim ɔdan Madarina Hotel no ase hɔ a ɛna yɛwɔ frɛ 0244 897525 0244 897525 ɛna 0206 473953 0206 473953 wobɛtumi aba hɔ abɛtu nneɔma no dodoɔ ɛde akɔtɔn anya so mfa so bebree no a ɛyɛ Frimpon Enterprise ɛna mekamfo ɛde ama wo abusua Action Progressive Institute ɛnso sɛ menka nkyerɛ wo sɛ yɛfa Ghana adesuafoɔ afiri Ghana ha de wɔn akɔ amanɔne akɔma wɔn nteteetie yɛma wɔn teteɛ ne wie a yɛbɛsan ama wɔn ayɛ internship ne sɛ ebia ma concept kyerɛ suku awie ma ba AHENKAN FM yɛbɛsua sɛnea wɔn yɛ adwuma no practically ɛno no nyinaa bɛkɔ so ɛno ɛna Action Progressive Institute ɛyɛ de ama Ghana adwumayɛfoɔ anaasɛ Ghana adesuafoɔ na ne atie nie yɛde wo ɛkɔ a yɛbɛma free student visa ɛde wo ɛkɔ air ticket nso so ɛka ho air ticket no ɛyɛ free ne yɛde wo kɔ na asan ɛde wo aba yɛama baabi a wobɛda ama aduane adi yɛbɛsan nso bosomi bia no yɛbɛma wo animhyɛdeɛ kakra a ɛnsa koraa ɛso bɛyɛ sɛ 1500 yɛde bɛma wo qualification a wode kɔ ukra NVTI certificate yɛbɛtumi de akɔ NAPTEC City and Girls holders ebekobi ukra wasi degree anaasɛ certificate bi a yɛ skilled oriented no ɛno nso so wobɛtumi de akobi na wakɔ gye saa mfasoɔ yi ebi na programs a ɛno nso kɔ soɔ wɔ Ghana ha no yɛbɛma mo bosome mmiɛnsa intensive Chinese language training nti wobɛsua China kasa hweahwe kanhye he sɛnea wɔn nso kɔduru China hɔ a w'ani ntutu ngu nsɛm bosome mmiɛnsa yɛde bɛkyerɛ wo ɛwɔ Ghana ha afei wokɔduru China hɔ nso a bosome mmienu ɛna Chinafoɔ no nso de bɛkyerɛ wo wɔn ankasa kasa no wobene pɛ na kyerɛ sɛ internship ne toatoa so on the job training bɛkɔ so na afei wotiri yɛ yi a yɛafa wo ɛwɔ ɛyɛ Chinese wɔn world class companies a yɛn nyinaa yɛnim no yɛafa wɔm ne atua wo sika bebree no a mepa akyɛw nea mekan ayɛ math watered wo tafretafre wano ho a na wopɛ sɛ wokɔ bi a ɛno ane sɛ first badge no wɔsɛ menka nkyerɛ wo sɛ nyame yɛ adom a bosomi mmienu a yɛbɛkɔ wura mu mekyerɛ January no ɛna first batch ɛnso so ɛkɔ ɛne nti tutumirika no bɛ register wo deɛ 0208 985488 0208 985488 ɛna 0544 099958 0544 099958 ɛno ne yɛ number a wada roma wobɛfrɛ na afei yagye so ɛno akyi nso yɛsan ɛyɛ classes ɛde ma pre-SHS adesuafoɔ nyinaa nti BC foɔ afei na mobɛkɔ senior high school no yɛyɛ classes de ma mo WASI 2023 ɛno nso registration ɛkɔ so SHS remedials ɛkɔ so form 1 form 2 junior high school primary KG nursery yɛgye wɔ mu nyinaa yɛwɔ day facility ɛne ɛwɔ boarding facility nso so ɛwɔ hɔ a woba a ɛbɛboa wo paa yɛyɛ foreign exams bi te sɛ GRE GMAT IELTS ɛna yɛyɛ SAT nso so ɛwɔ yɛn hɔ frɛ yɛn 0544 099958 0208 985488 action for this opportunity no de aba ɛde nti ma wo nsa ɛnka bi ne korakora ma memfa seda ɛnkɔmfa ma Jubilee Hospital nso abi ɔma kwan mu ato hɔ a wɔn ɛsa yarefoɔ yadeɛ sɛ wo yare sɛ wo nyare ewumu anu ato afa hɔ no akɔ kyɛke onipadua no mu ahwɛ sɛ bibia ɛde da na kwan so anasese ne teɛ Jubilee bɛyɛ ama wo gyina hɔ ne gye ayaresa ɛkɔ so ma yɛmfa nto wɔn hwɛ wo kakra nso kɔ so ma yɛhwehwɛ wo dwonsɔ wo mogya mu ɛne saa ne manema no nyinaa mfa ma wo ɛno nso so kɔ so dendenden pharmacy nso ne ewu antenatal care nso egyina mu postnatal care kɔ so theater surgery bi a yɛbɛ recommend ama wo no ba hɔ a yɛbɛtumi ahwɛ ayɛ ama wo apemfoɔ no mommra ne yɛhwɛ sɛ mmɔfra no ɔmo da yie anaasɛ wɔn na yie ɔkɔ akɔwo wama saa deɛ no atwam ɛwɔ siama no si bie mu ɛne nti mommra Jubilee ne nyɛma mo ɛmɛɛma no nso mommɛkyɛke mo prostrate level no
ɛhwɛ sɛ bibi agyinagyina yie ansa na yɛde ɛyɛ katita na ato bɛɛma mu yɛmpɛ saa nansesɛm no ɛne nti na Jubilee aba ɛde ama wo wani ɛyɛ wo ya utumi posa saa oba yɛn hɔ no mo a yɛbɛmo akwankyerɛ sɛ wɔse yɛ mo ahwehwɛni wa yɛde bɛma ho sɛ wɔse yɛ mo aduro nko anso kɛkɛ a yɛbɛyɛ ne saa diabetes ɛne hypertension so ɛyade a yɛnya botrɛ ɛma mo nteteɛ ne nkyerɛkyerɛ ɛkwan abɛfa so abɛdi waduane ne sɛnea ɔbɛfa waduro na wo ho atɔ wo ntɛntɛm yɛnya botrɛ yɛ saa deɛ no nyinaa canteen so wɔ hɔ nnuane a yɛnoa no ɛyɛ healthy ne boɔ nso ɛfo kama insurance nso yɛgye national health insurance ɛne yɛgye private health insurance ɛnso so ɔdan aboaboa mantra bridge ne so ɛna wobɛhunu Jubilee Hospital ɛyɛ no afrɛ yɛn wɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 ɛno ne namba abɛfrɛ Jubilee na ɔmo atimi agye wo so abusua companies yada roma ɛna ɔmo kura yɛ mu a anopa wabra no nsia ba pa ho sima aduasa kopim sɛ nondu ɛbɛbɔ dwoda kopim fiada no yɛba bɛsom mo wɔ ɛkwan sonko so utie a wo nso betumi de ntoma bɛbɔ yɛ dia no ne atimi ayɛ na ayɛ kama paa we si afrɛ no akuya ofosia ɔbɔ yaba so keep the good work yɛda se Fred Ejekum ɛwɔ United Arab Emirates ɔno nso adwene yɛ wɔ ha ɔsi good okay ɔno no hɔ no yɛ afternoon nti ɔkyɛ good afternoon wɔ ha but yɛn yɛ ha de good morning yɛda se ɛna ɔbɔ yaba so Gladys Ampa Ben yɛhunu o message no nyame onhyira wo afia bi m say good morning to you mayor and Timachi ɔmagye so Pedro wa Madina ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔde free Kumasi Tano so Kesbin Junction baby a Morgan ɔtɔn ne pork no yɛda ase bebree Densa honorable Densa nso so kyerɛ sɛ mumie nyina nka mum na yɛntumi ma yɛ my Ghana yɛntumi build na nyɛ strong pa ɛnkyɛnkɔma the hard working director ɛde ma agric ɔbɔ baso papa so ɔbɔ dwumaden na Nyankopɔn ɛnka ne ho abusua na kyerɛ sɛ messages ya mode fa ahade baayɛ ɛno no yɛdi si no na afei yɛahwɛ a yɛ asɔre so na sports foɔ no so abɛtoa so Jumba S Yusufu ɛnso sɛ great job ɛna wɔde aba ɛwɔ ha Amisco Spelele yɛhunu message no nyame nka ho Komen Sapila 2 nso yɛhunu message no Nyankopɔn ɔnka mu nyinaa mo ho okay afi mamehwɛ ha nso mamehwɛ ha ne yɛfa ha bae na fe yɛn na yɛn sorry so we say senior Wilson will message anything which has spoiled must be blah 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 okay yate yɛn sorry so and we are just paving the way at the Amada sports team. All the commentary de Bremo. A glorious happy birthday and confirm David Asante Boateng of Let My Vote Count Alliance convener this year the Ghana Publishing yes sorry so at 10 a.m. Morocco and Croatia about 1 p.m. so at Germany and Japan 4 p.m. Spain, Omni Costa Rica. Now 7 p.m. Belgium and Canada. And so Eddie I am so. Shannon Somaye. So we will bring you up to speed near Ebekoso Ewo Qatar 2022. Mame faster than confirm Udi AHENKAN933FM Yeboa. Adwempa hini Kofi Mensah call BK Kwame Asante Bellyman Ofremi Obuoba Ofori Amanfo Mepacho Nyankopon ya adema wachana yebese na ehia na sisia ne de World Cup ni ntino se ya ne beye ne ekoyie wo ye number no afren na waboya baso ne ankoyie nso no atwe adwen asi so
ɛyɛ na wate ase ama me sɛ yɛ nipa yi nipa na ɛfom nipa nso ne ɛfom no a wɔde bɛkyɛ yɛn awurade nka yɛn ho na na adom no so mfa ma yɛn amen